서울 먼저 볼게요. 잉크바이르. байна. 문세영 사모님. байна. 자, 강바트. байна. 남질마. байна. 그다음에 언웅 들어오셨죠? 게를레. байна. 나랑게를 들어오셨어요? 나랑게를. 난짓. 저기 나랑게. 나랑게 좀. 예. 난짓 들어오셨죠? 예, 아직 안 난짓 들어오셨어요. 난짓. Наран гэрлэгч 1 жилийн чөлөө авмаар ингээд биднийг сая дарханд очиход өөрөө тэгээд багштай яриаг юм байна. Тэгж ярьж байсан шүү дээ. Тийм чөлөө аавна гэж хэлээ. 그다음에 팜자부. байна. 네. Өөрөөр өнөөдөр хэдэн бэ? 19. 그다음에 바이갈르. Би одоо чөлөө авна. 예, 바이갈르 안 들어왔죠. 그다음에 어윤 들어와서 자, 어윤. 알겠어요. Би одоо гэлэгээ авах явна ашиг тавираа. 네. 아영님이 지금 집에 들어가는 중이라서 들어가자마자 바로 카메라를 켜신대요. 네네네. 나른길님이 목사님 네. 휴학을 하시겠대요. 어떻게? 휴학. 휴학을 하시겠다고? 네. 예. 휴학 신청서를 써가지고 나한테 줘야 되는데. 네. Манайхаа нарангэрлэгч тэрвээ чөлөө авъя гэж байгаа бол энэ чинь жилийн чөлөө гэж бид нэр ярьдаг боловч уул нь улирлын чөлөө гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр гэтээ ямар ч тач улирлын чөлөө авах юм уу, жилийн чөлөө авах юм уу тэрийг асууж агаад нөө тийм хүсэлт бичиж өгөх хэрэгтэй мөлий. Тэр хүсэлтээ бичиж өгөх гэж хэлээрэй гинэ. 네. 페이스톡에다가 페이스톡에 들어가서 메신저, 제 메신저에다가 보내주시면 됩니다. Тэгээ фэйсбүүк руу одоо юу пастрыг одоо мессенжер аа шүү дээ. Тэр лөө явуулаад өгөхөд болно шүү гэдгсэн. 자, 우리 잠깐 기도하고 시작하도록 하겠습니다. Айдлаа хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 거룩하신 우리 하나님 아버지 감사합니다. Ариун их эзэн минь танд талархал өргөе. 우리를 지극히 사랑하셔서 하나님의 일에 이용당하게 하시고 또 하나님의 나라를 세워나가는 일에 쓰임을 받게 하시니 감사합니다. Эзэн минь та биднийг өөрлөгөө дуудаад бас танд хэрэглэгдэх энэ нандин боломжийг өгснөд л талархъя. 부족한 종에게 이 몽골에서 복음을 전하게 하시고 또 바른 진리를 세워나가는 은혜를 베풀어 주셨사오니 감사합니다. Эзэн минь та өөрийн боолд боолоор дамжуулан Монгол улсад та өөрийнхөө үнэнийг бас зөвийг мэдүүлэхийн тулд хэрэглэж байгааг нь талархъя. 또 공부하는 우리 믿음의 동역자들, 특별히 하나님께서 우리 화답의 신학교에 속해 있는 모든 권속들을 축복하셔서 어두워진 세상에 빛을 비추게 하시니 감사합니다. Эзэн минь таны хүмүүсийг та өөрлөгөө дуудаж тэднийг та хүчрхэгжүүлж мөн та энэ дэлхий рүү өөрийнхөө гэрлийг илэрхийлэхээр илгээж байгааг нь талархъя. 진리의 말씀을 바로 깨닫게 하시고 이 말씀대로 자신들을 잘 만들어서 정말 하나님 앞에 영광이 되게 해 주시옵소서. Эзэн минь таны үнний үгийг зөв ойлгож ухамсарлан таны үгийн дагуу хүлээн авдаг бас хэрэгжүүлдэг байхад тусалж өгөөч. 이 시간도 요한 2서의 말씀을 통해 진리를 바로 발견하는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь энэ цагт мөн 2 дугаар Иохан номоор дамжуулаад таны үнэн рүү бид ойртохыг хүсэж байна. Та удирдах өгөх болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 에승 예수의 нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 그래, 지난번에 요한서 6절까지 봤습니다. 1장 6절.
За хэдүүлээ өнгөрсөн 2 дугаар Иохан 1-ийн 6 хүртэл үздсэн байгаа. 오늘은 여기 7절에 있는 말씀 우리가 좀 살펴보도록 하겠습니다. За хэдүүлээ одоо өнөөдөр болохоор 7 дугаар ишлэлээс эхлээд үзэх нь. 자, 여기 미혹하는 자가 세상에 많이 나왔다고 얘기했습니다. 말씀에. За 7 дугаар ишлэгийг харах юм бол яасан гэхээр ертөнцийг одоо мэхлэгч тий энэ дэлхий дээр их гарсан байгаа гэж ярьж. 미혹하는다는 말은 이 사람들은 진리에 속한 사람이 아니라는 얘기입니다. За мэхлэгч гэдэг юм чинь хэлээ арай өөр утгаар харъя гэх юм бол нөгөө үнэнд харьяалагддаггүй хүмүүс гэсэн утга нэгэн гэж хэлсэн гэсэн үг. 자, 하나님이 말씀하신 바른 복음의 진리에서 멀어진 사람들이 다른 사람들을 그 거짓된 진리로 꼬드기는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эзний одоо үнэнд тий хамаарагддаггүй хүмүүс үнэн бос зүйлийг бариад хүмүүсүүд рүү очиж ир гэсэн үг. 또 여기 미혹한다고 하는 것은 그 배후에 사단이 역사하고 있다는 것을 알 수가 있어요. За бас мэхлэж байгаа мэхлэгч гэдэг үгний ард талд болохоор чинь одоо тэр мэхлэгчийн дүрээр ирж байгаа хүмүүсийн ард талд нь сатан ажиллаж байгаа гэдгийг бас бид нэр санах хэрэгтэй. 왜냐하면 이 미혹이라고 하는 단어의 의미를 그 아래 이렇게 설명하고 있기 때문에 그렇습니다. Тэгээ яагаад тэлээрээ мэхлэгч гэдэг үгнийх нь үг нь өөрөө тий тэрийг бас илэрхийлж өгж байгаа. 자, 예수 그리스도께서 육체로 오심을 부인하는 자라. Тэгээ тэр юу гэсэн хэлээрээ алталт нь тайлбарлаж байна тий. Мэхлэгч гэхэд ямар хүмүүс вэ гэсэн чинь Есүс Христийг мах ботоор ирсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс гэсэн. 또 적그리스도니 이렇게 말씀하죠. Тэгээ тэднийг бас цааш нь харах юм бол антихрист гэж хэлсэн. 자, 예수님이 육체로 오신 것을 부인하는 사람, 이러한 사람이 미혹하는 자라고 얘기합니다. Тэгээ бид нар болохоор мэхлэгч гэхээр одоо нэг тийм айгуу тийм муухай дүртэй ч юм уу янз бүрж бодох магадлалтай. Гэхдээ энэ дэр болохоор зүгээр мэхлэгч гэж хэний хэлж байна. Есүсийг мах ботоор ирсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Хүнийг л мэхлэгч гэж эргэлзээд төрүүлдэг юм. 자, 예수님이 육체로 오신 것을 부인하면 어떤 일이 생길까요? Тэгвэл Есүсийг мах ботоор ирснийг хүлээн зөвшөөрөхгүй ч юм уу эргэлзлээ гэж бодъё. Тэгвэл ямар зүйл болох вэ? 자, 여기 예수님이 육체로 오신 것을 부인하게 되면 예수님이 구세주로서 하나님의 뜻을 이룰 수가 없습니다. За хэрвээ Есүсийг мах ботоор ирснийг үгүйсэх гэх юм бол эзэн Есүс нөгөө нэг одоо аврагч гэдэг нэрэндээ тохирохоо биш болно, тохирохгүй болно гэсэн. 다시 말하면 예수 그리스도께서 세상에 오신 가장 중요한 목적 중에 하나는 우리의 죄를 용서해 주시고 우리의 죄값을 대신 갚아주시고 우리를 구원하셔서 하나님과 더불어 영생을 얻게 하는 것이 예수님이 세상에 오신 목적이에요. Тэгээ эзэн Есүсийн энэ дэлхийд ирсэн хамгийн чухал зорилгоудын нэг нь болохоор чинь тэ өөрөө ариун байж тэгээд яг боддоор энэ дэлхийд ирээд хүмүүсийн авах ёстой шийдвэрийг өөр дээр өөрөх тэ цаашлаад түүний цавлмаа дээр одоо өөхөх ийм зорилго байсан. 이게 첫 번째 중요한 목적입니다. За энэ болохоор чинь хамгийн чухал нэгдүгээр зүйл нөө. нэгдүгээр зорилго нь 두 번째로는 사단의 권세에서 어둠에 속한 사람들을 하나님께로 인도하는 것이 어찌 보면 예수를 믿는 사람들에게 주어진 사명입니다. тэгээ хоёр дахь нь болохоор чинь эзний зорилго нь болохоор сатаны эрхшээлд орсон тэ хүмүүсийг эзний гэрэл рүү удирдах ийм зорилго байсан. 그 사명의 중심에 예수 그리스도께서 구세주로서의 어떻게 보면 사명을 완성했다고 하는 그 확신이 우리에게 있어야 됩니다. Тэгэхээр
тэгэхээр бидний дотор юу байх ёстой вэ? Хэрвээ би Иесусээр удирдуулж байгаа, үнэн рүү удирдуулж байгаа гэх юм бол надад эзэн Иесус бол үнэхээр миний төлөө хийсэн гэдэгт итгэх итгэл Иесус найдвар маань надад ингээ бат байх хэрэгтэй. 그 진리와 확신을 무너뜨리기 위한 공작이 어떻게 보면 미혹하는 자들의 목적입니다. Тэгэл яг эмхлэгч гэдэг хүмүүсийн хийж байгаа зүйлүүд нь гол зорилго нь юу юм гэхээр хүмүүст Иесус яг хэн бэлээ гэдэг дээр нь бодхоос нь ингээд эргэлзүүлдэг. Хоёрдугаарт нь болохоор Иесуст бат найдах найдвар дээр нь эргэлзээг төрүүлдэг. Энэ хүмүүс бол эмхлэгч нар юм. 우리가 잘 아는 것처럼 예수님이 세상에 오실 때 육체로 오신다고 하는 것을 성경에는 많이 예언해 놨습니다. Тэгээд бид нар мэдэн юг мэдэх вөхлөөр эзэн Иесус энэ дэлхий дээр бие махбодоор хүн болж төрнө гэдэг талаар Библиэлд олон юм зөвнөлүүд байгаа. 자, 예수님이 세상에 육체로 오신다고 하는 것을 그 창세기 말씀에서 보면 그 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 한다라고 창세기 3장 15절에 말씀했죠. За бүр одоо хамгийн анхны Эхлэл номыг харахад тэн дээр хүртэл байж байгаа. Эхлэл 3:15 дээр нэмэгтэн өсгий могоон толгойг нэцэлнэ гэсэн агуулга байж. 자, 거기 한번 읽어보세요. 창세기 3장 15절. За Эхлэл номны 3:15-ыг би уншия. Би тэр эмэгтэй та хоёрын хооронд бас чиний үр тэр эмэгтэй үрийн хооронд дайсагнал үүсгэнэ. Тэр үр толгойг чинь бяцалж түүний өсгийг чи нэцэлнэ гэд. 아멘. 자, 장차 여자의 후손이라고 얘기했는데, 자, 그래서 누가복음에 보면 족보가 이렇게 쭉 나옵니다. 근데 마태복음 1장에 나오는 족보하고 조금 달라요. За дараа нь хэлээс Лук номыг харъя. Лук номон дээр ч гэсэн бас ингэ байж байгаа. Эмэгтэйн үр өвгт гэдэг одоо хэнийг хэлж байгаа болоо гэдэг талаар байж. 자, 왜 지금 마태복음에 있는 족보하고 좀 다를까요? Гэтэ энэ Лук дээр бичсэн тэмдэглэл болохоор чинь Матай номон дээр бичсэн тэмдэглэлээс том жоохон өөр үү? Яагаад гэдэг мэдэх. 이게 여기 누가복음에 나오는 그 족보가 나옵니다. 이게 누가복음 3장에 나오죠. 이렇게. 3장이. 네, 누가복음 3장에 여기 23절부터 이렇게 나옵니다. 여기 23절부터 38절까지. За Лук номны 3 дугаар бүлгийн 23-аас эхлээд гарч байгаа. Тэгээд 자, 요셉의 위는 헬리오 하면서 요셉의 족보를 이렇게 쭉 얘기를 합니다. 이게. За энэ 23-аас хойшоо харах юм бол Йосефийн одоо юу гарч ирж байна тийм ээ? Ургийн талаар удмын талаар гарч ирж байна. 자, 그로 쭉 올라가 보면 자, 어디에서부터 이렇게 쭉 갈라지는 것이 좀 나타나냐면 그 다윗 있죠. 다윗. 예, 여기 뭐냐면 쭉 위로 올라갔다가 31장 1절 말씀 맞나요? 아니요. 누가복음 여기 3장이에요. 3장. 네네. 누가복음 3장인데 아까 32절 말씀 맞나요? 그럼 다윗이 나온다고 하시니까? 그렇죠. 여기 그 위는 나단이요. 그 위는 다윗이요. 이렇게 얘기했는데 여기 다윗 때부터 그 아래까지 쉽게 얘기해서 여기 23절부터 31절까지 말씀을 보면 이 요셉의 족보가 마태복음하고 좀 달라요. 1장에 있는 족보하고. Одоо энэ Лук номны 3 дугаар бүлэг дээр 3-ын 23-аас харах юм бол одоо Йосефийн удмын талаар гарч ирсэн тийм ээ. Өвгдээдсийн талаар гэх юм уу? Гэтэл энэ 23-аас 31-р ишлэл хүртэл харахад энэ хоорондох зайн дээр байгаа хүмүүсийн одоо нөгөө бичигдсэн тэр ургийн дараалал нь болохоор Матай номноос жоохон өөр юм байна. 자, 왜 다를까요? 야가 өөр гэдэг талаар бодол байна уу? 자, 학자들은 이야기를 합니다. 여기 누가복음에 마리아의 여기 бичигдсэн. Лук номон дээр Мариагийн Иесус ээжийнх нь ургийн бичгийг бичээд
Матай номон дээр болохоор Йосефийн ургийн бичгийг бичсэн. 그 누가복음에서는 예. 그 저희도 마리아의 못 족보가 그 마리아에 대해서 마리아의 그 조상들에 대해서 나오는데 예. 마태복음에서는 요셉에 대해서 나온다고 그렇지요. 합니다. 이 사실은 근데 누가복음에서도 여기 23절에는 자, 요셉의 위는 헬리오 이렇게 얘기를 합니다. 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리오 이렇게 얘기하는데 다시 말해서 이 헬리라고 하는 사람부터 시작해서 이 사람의 족보는 사실은 요셉이라고 하는 사람은 데릴사이라고 이렇게 표현을 해요. 한국으로 얘기한다고 하면 그 마리아의 집에 요셉이 데릴사이로 들어온 겁니다. 그렇게 해서 어찌 보면 마리아의 족보를 그 남편의 이름으로 표현한 겁니다. За тэгэхээр тий сая гамбах хэлснийг бол зөв байна гэдгсэн. За тэгээд энэ дээр харах юм бол 23 дээр юу гэсэн байгаа гэхээр 23 дээр тэр бол Йосефийн хүү тэгээ Йосефийн нэлигийн ингээд явж байгаа боловч ясын дээр энэ бол Мариагийн талаар ярьж байгаа. Бөгөөд тухайд болохоор чинь нөхрийнхэн талаар тий нөхрийнхэн нэрээр ингээд бичсэн гэж үзэж байгаа. 또 예수 그리스도의 나심에 대해서 그 미가서 5장 2절이나 스가랴 9장에 얘기했나요? 그거 보면 그 누구냐면 히스기야의 아버지, 히스기야의 아버지에게 어찌 보면 여인의 후손이 그 임마누엘이라 하리 하면서 여자가 잉태하여 아들을 낳을 것이라고 예언한 말씀이 있습니다. 미가서 5장 2절 말씀이죠, 목사님? 그건 이제 베들레헴에 대해서 얘기하고 예수님이 나실 곳이 어떤 곳인가를 이야기를 합니다. 실제로 예수님이 태어나실 장소가 어디인가? 미가서 5장 2절에 그렇게 말씀을 했어요. Tehát Мика номны 5-ын 2-р зүйлийг харах юм бол 5-ын 2-р эшлэл дээр болохоор тэр одоо бодтой тэр Иесустэй хаан төрөх вэ гэдэг талаар бичсэн байгаа. Мика 5-ын 2 дээр. 또 예수님이 여인의 후손으로 나실 것을 히스기야의 아버지에게 예언한 내용이 나옵니다. 히스기야의 아버지가 아주 악한 왕이에요. За тэгэхээр дараад нь болохоор бас тэр эмэгтэй өнгөрөөдөн гэж нэрлэгдсэн Эхлэл номд байсан тэр нэгэн тий хаан төрөх вэ гэдгийг болохоор чинь тэр хиний Хизекиягийн биш 아하스죠, 아하스. Ахад цаанд ингээ бас иш үзүүлжсэн тухай байж байгаа. Гэхдээ Ахазын адар нүгэ гормсаны бангам 90 히스기야. Хизекиягийн аав нь тий буюу Ахад хаанд ингээ хэлжсэн тохиолдол бас байгаа. 하나님이 이 악한 아하스에게 여인이 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라라고 말씀하셨습니다. 예언하셨어요. За тэр Ахазд бурхан юу гэсэн гэхээр тэр эмэгтэй нэгэн эмэгтэй хүү төрүүлнэ. Тэр хүүгийн нэрийг харин Иммануэл гэж нэрлэнэ гэсэн ийм ишлэл бас байдаг. 구절은 목사님 혹시? 자, 제가 지금 여기 성경책을 지금 다른 성경책을 가져왔더니 찾지를 못하겠어요. 이게 지금 내가. 그래서 яг ямар ном дээр хэдий гэдгийг болохоор Библиэ нөгөө өөр орчсон чинь сайн одоохондоо хэлж яахгүй нэгнэ. 자, 여러분들이 예수님이 육체로 오시는 것에 대해서는 성경에 구체적으로 예수님이 누구의 후손으로 또 예수님이 어느 장소에서 나실 것까지 다 예언을 해놨어요. өөрөөр хэлэх юм бол бидний гол харах гэдэг юм болохоор Есүс яахаарахгүй бодтоор тэг хүн биеийг өмсөж ирсэн гэдгийг бид нар батлахын тулд одоо Библиэс ингээд тал талаас нь иш зүйлгүүдийг тэг харах боломжтой гэдэг хэлж байна. 그리고 예수님은 실제로 그렇게 세상에 오셨습니다. Энэ Есүс бас бодтоор тэг ирсэн ингээд. 그런데 예수님이 그 육체로 오신 것을
굳이 부정을 하는 거예요. Гэтэ энэ дээр нөгөө мэхлэгчид тухайн үед яаж ирсэн гэхээр мэхлэгч гэдэг хүмүүс тэрийг нь эзэн Есүс ирснийг нь үгүйсгээд хүмүүст ингээ эргэлзээд өрүүлжсэн. 분명히 그 배후에 사단의 역사가 있습니다. Тэгэхээр ингээ харах юм бол тэрний хавталд яахын аргагүй одоо сатаны юу гэдэг тийм үйлчлэл байгаа гэдгийг мэдэж болно. 우리가 마태복음 1장에 마리아를 통해서 예수님이 성령으로 잉태되었다라고 하는 것을 알고 있지요. Бид нэр Матай намаар харах юм бол те Мария ариун сүнсээр ингээ тэ хэвлэлээр хүүхдтэй болсон талаар ингээ гардаг. 그리고 예수님이 태어나셔서 말 구유에 누이신 것도 우리가 알고 있습니다. За тэгэн гутаа эзэн Есүс төрөнгүүт нь түүнийг тэжээлийн твшин дотор ингээд нөгөө тавьсан гэдэг ч гэсэн бид нар бас ингээд мэднэ. 자, 그런데 굳이 이렇게 예수님이 세상에 오신 것을 그 시대에 많은 사람들이 다 알고 있을 건데 왜 예수님이 육체로 오신 것을 부인할까요? Гэтэ уулналыг ингээд бодох юм бол те тухайн үед эзэн Есүс төрж явах үед байсан тэр үеийн хүмүүс бүрэн бүгдээр мэдэх бах те одоо ингээд сураг сонсогдоод ингээд байсан байгаа. Гэтэл тэгвэл одоо мэхлэгч нар яагаад энд ирж нөгөө хүмүүсийг эргэлзээнд оруулах гэдэг юм бэ? 이 적그리스도라는 이래고 들어보고 표현을, 주는 그 미혹하는 자에 대해서 적그리스도라고 표현을 썼죠. 자, 대들 мэхлэгч нарыг юу гэсэн гэхээр антихрист гэж бас хэлсэн тийм. 이 적그리스도라고 하는 표현은 뭐냐면 그리스도의 복음을 반대한다라는 의미보다는 예수 그리스도를 반대한다라는 뜻입니다. Энэ дээр хэвдэл нэг антихрист гэдэг үг ба шүү дээ тийм ээ. Энэ болохоор одоо юу гэдгийг бид нар болохоор чинь христийг үгүйсгэгч ч юм уу тийм ингэж очилдог шүү дээ тийм ээ. Гэтэл тэр гэхээс илүүгээр яг магчлах юм бол христийн эсрэг гэсэн утга. 예수 그리스도에 관한 다른 진리의 말씀을 반대한다라는 뜻이에요. Тэгээд Иесусийн эсрэг гэдэг нь ямар утга хэлж байгаа гэхлээр тэгээд жинхэнэ үнний хаагч жинхэнэ үннийг эсэргүүцэгч гэж адилхан гэсэн. 그 반대하는 가장 중요한 목적은 하나님의 구원 운동을 해방 놓으려고 하는 것이 목적입니다. Тэгээд өөрөөр тэгвэл эсэргүүцэж шалтгаан нь юу юм бэ? Гэнгүүт усны авралын үйлсийг хийлгмээр байгаа учраас эсэргүүцэж байгаа гэсэн. 그러니까 예수님이 육체로 세상에 오시는 것이 부정이 되면 예수님은 구세주로서의 자격을 상실하게 되는 거예요. Тэгэхээр хүмүүс болохоор бид нар болохоор эзэн Есүсийг тэгвэл махбодоор ирсэн гэдэг үгүйсгэхэд эхлэх юм бол эзэн Есүсийн хийсэн бүх үйлдэлүүд үгүйсгэгдэнэ гэсэн үг. 그 목적이 바로 그겁니다. Тэгэхээр нөгөө зүгээр нэг харахаар нөгөө одоо зүгээр нэг харах үед зүгээр Христийг эсэргүүцэж чинь гэж ойлгож шүү. Цаадлын зорилго нь маш тийм одоо нөгөө гүн байгаа. Сатаны. 미혹하는 자의 배후에는 분명히 사단이 있다는 것을 우리가 알 수 있죠. Тэгэхээр бид нэр мэхлэгч хүмүүсийн ардаас заахаарахгүй сатан байгаа гэдэг бид нэр ингээд тодорхой юм ингээд санах хэрэгтэй. 자, 예수님이 구세주로서 자격이 되려면 세 가지의 중요한 자격의 위치가 필요합니다. За тэгэхээр эзэн Есүс аврагч эзэн болохын тулд одоо бид нэр анхаарах ерөнхийдөө давах ёстой 3 шалгуур байсан гэх хэрэгтэй. 첫째가 뭡니까? За эхнийх нь юу байсан бэлээ? 첫째가 완전한 하나님이셔야 돼요. За эхнийх нь болохоор чинь тэр бол одоо төгс 100% бурхан байх ёстой. 그래서 마태복음 1장에 보면 예수 그리스도께서 성령으로 잉태되신 겁니다. Тэгэхээр Матай номны 1-р бүлгийг харах юм бол юу гэхээр эзэн Есүс 100% тэ ариун сүнсээр одоо яасан уралдсан гэж байна. 예수님이 성령으로 잉태되시고 제가 요한복음을 어제까지 좀 싹 다 읽어보면서 제가 그거 보니까 나와 아버지는 하나님이라라고 예수님이 말씀하셨어요. Тэгээ өчтөр пастор Иохан номыг уншиж байхад юу гэсэн гэхээр тэн дээр эзэн Есүс хэлэхээр би болон эцэг нэгэ гэсэн ийм ишлэл байгаа. Ингээд дахиад нүдэнд нь туссан. 또 아버지를 보여달라고 할 때 어떻게 보면 내가 오랫동안 나를 보았는데 왜 아버지를 보여달라고 하느냐라고 제자들에게 말씀하신 것도 있습니다.
За тэгээ бас нөгөө шавнар Иесусээс юу гэхээр та эцгээ харуулаач гэсэн ийм хүсэл тавьсан. Тэгээ тэр үед эзэн Иесус юу гэхээр та нар надтай ийм удаан хугацаанд байсан хэрнээ намайг одоо болтол таниагүй юу гэж хэлсэн байдаг. 그러니까 예수님이 스스로 당신이 하나님이신 것을 말씀하셨어요. За эзэн Иесус өөрөөр хэлбэл одоо энэ хэлсэн үгнүүдийг харах юм бол өөрөө тэг өөрийгөө тодорхойлоод амаараа би бол бурхан гэж ингээ хэлсэн гэсэн үг юм. 또 예수님이 창세전에 아버지와 함께 계셨다라고 얘기합니다. За тэг эзэн Иесус хэлэхээр эхтний юу ертөнцийн эхлэхээс өмнө би Аавтайгаа байсан гэж ингээ хэлсэн байдаг. 자, 내가 창세전에 아버지와 함께 있었다고 여기 이야기하는 것이 요한복음 17장 5절 말씀에 있어요. За тэгэнгүүт Иохан номны 17-гийн 9-дэр харах юм бол тэ тэр бас байж байгаа. Би болон би за 17장 9절 말씀 주세요. 17장 5절 말씀 한번 읽어보세요. 5절 말씀. 17-гийн 5-дэр гэж байна. Аваа ертөнцөөс өмнө тантай хамт надад байсан сүр жавхлангаар одоо та намайг өөрийнхөө өмнө алдаршуулаач гэсэн. 아멘. 자, 창세전에 예수님이 그렇게 아버지와 함께 계셨다라고 분명히 말씀하고 계시죠. За тэгээ эцэг Иесус өөрөө ч бас хэлж байна те. Би ертөнцийн бүтээгдэхүүнээс өмнө тантай хамт байсан гэдгийг бас өөрөө ч гэсэн хэлж байна. 그렇기 때문에 예수님은 당신이 하나님이신 것을 알 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр энэ эцэг Иесусийн хэлсэн үгнүүдээс харахад ч гэсэндээ эцэг Иесус өөрөө бурхан байна гэдэг мэдэх боломжтой. 우선 이 죄송하지만 혹시 그 녹화는 하고 계시는 거죠? 아, 그렇죠. 녹화하고 있습니다. 아, 네. 그리고 마태복음 아까 그 1장에도 말씀해 보면 그렇게 말씀하고 있죠. 여기 1장 25절에 이렇게 말씀하죠. За хэдл Матай 1-ийн 25-ыг харах юм бол бас энэ дэр юу байна гэхэлэр чи. 자, 아까 내가 지금 깜빡했던데 이사야 7장 14절에 있는 말씀인데 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 이렇게 말씀했죠. 이사야 7장 14절. нөгөө нэг юуны Исая 7-гийн 14 юм байна. Урд нөгөө нэг би харахтаа би нэгэн эмэгтэйгээс сүү төрүүлнэ түүнийг Иммануэль гэж нэрлэнэ гэсэн агуулга байсан шүү дээ. Тэрний ишлэл нь болохоор Исая номны Исая номны 7-гийн 14 дээр байгаа гэсэн. 자, 임마누엘이라고 하는 이름의 뜻이 뭐죠? Тэгэхээр энэ дээр харж Иммануэль гэдэг үгийн утга нь юу вэ? 거기 써 있죠. 여기 1장 23절에 거기 한번 다시 한번 읽어보세요. 마태복음 네. 1장 23절. Хэдүүлээ Матай номны 1-ийн 23-аас харах юм бол энд дахиад тэр бичигдсэн байж байгаа. За тэрэн дээр гэсэн арга түмэн онгон бүсгүй хүүхэд олж хүү төрүүлнэ. Түүнийг Иммануэль орчуулбал бурхан бидэнтэй хамт гэж тэд нэрлэнэ гэсэн юм. 아멘. 그 말씀의 뜻은 하나님이 우리와 함께 하신다. 그런 뜻이에요. За энэ дээр Иммануэль гэдэг үгний утга нь арсан тийм бурхан хамт байна гэсэн утга байна. 자, 주어가 뭡니까? 하나님이 그게 주어지요. 그러니까 예수님이 누구신가를 여기 분명히 말씀하는 거예요. 예수님은 당신이 하나님의 아들이라고 성자라고 이렇게 표현하셨지만 예수님은 하나님이시고 창세전부터 하나님과 함께 하셨던 분이시라는 것을 알 수 있습니다. За энэ дээр харах юм бол тийм ээ энэ дээр ч гэсэн бас ингээ гарч байгаа Иммануэль гэдэг нь тий бидний хамт бурхан гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр Матай номыг харах юм бол Иесус тий өөрөө ч гэсэн амаараа хэлжсэн тий би бол одоо юу тий тантай хамт байсан гэж хэлсэн. ертөнцийн суйраас өмнөөс хамт байсан гэж хэлжсэн гэх мэтчлэн энэ агуулга болгоныг харах юм бол эзэн Иесус бол өөрөө бурхан гэдгийг гэрчилж. 자, 요한복음 1장 9절부터 12절 한번 읽어보세요. За Иохан номны 1-р бүлгийн за 요한복음 1장 9절부터 좀 보세요. 9절부터 12절까지 한번 읽어보세요. 17까지 12절. За эндээс Иохан номны 1-р бүлгийн 9-өөс 12 дугаар ишлэл хүртэл уншчихъя. Хүн бүрийг гэгэрүүлдэг жинхэнэ гэрэл ертөнц рүү ирж байв.
тэрээр ертөнцид байсан ертөнц түүгээр буй болсон боловч ертөнц түүнийг таньнаагүй юм. Тэрээр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг хүлээн аваагүй юм. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрд итгэгчдэд Бурхны хүүхэд болох эрхийг тэр өгөө гэсэн. Аамен. 자, 이 빛이 누구를 가리킵니까? За энэ дээр энд гэрэл гэж гарч байгаа тийм. Энэ гэрэл гэж юу гэлж хэлж зааж байгаа. 자, 누구를 가리켜요? За гэрэл гэж шинэ хэлж байгаа. 예수 그리스도를 가리키죠. Эзэн Есүс хэлж байгаа тийм. 자, 예수님이 세상에 계셨다고 하면서 세상은 그로 말미암아 지음받았다라고 얘기합니다. За тэгэнгүүт эзэн Есүсийг бас хэлсэн тийм. Энэ дэлхий дээр ирсэн байсан гэж хэлсэн. За тэгээд түүнийг болохоор хүмүүсийг гэгэрүүлнэ гэж хэлсэн. 자, 세상이 그로 말미암아 지음받았다라고 할 때 예수님이 태초에 이 세상을 창조하셨던 창조주라고 하는 것을 분명히 여기 말씀하고 있는 거예요. За тэгээд энэ дээр харах юм бол тийм эзэн Есүсийг одоо ертөнц түүнтэй түүгээр буй болсон гэж хэлсэн буюу энэ үг нь болохоор чинь бидний хэлэнд эзэн Есүс их ертөнцийг бүтээсэн байна гэдэг бас давхар хэлж өгч байна тийм. 근데 세상이 이 예수님을 영접하지 않았다라고 얘기합니다. Гэхдээ дараад нь юу гэхээр тэгэн гутаа энэ дэлхийн ертөнц нь өөрөө Есүсийг хүлээж аваагүй гэж хэлсэн. 1장 5절에도 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못했다고 얘기하죠. За тэгээ бас юуны Иохан 1:5 дээр харах юм бол те гэрэл нь тэг ам байсан. Тэг амны хүмүүний гэрэл байсан. Тэгтээ гэрэл болохоор харахгүй гээгүйсэн чинь харахгүй дийлэг өгч хэлсэн те. 자, 예수 그리스도가 분명 어떤 존재인가를 분명히 말씀하고 있지요. За энэ дээр ч гэсэндээ эзэн Есүс юу нь яг хэн юм бэ гэдэг талаар тодорхой ингэ хэлж өгч байгаа тийм. 구세주의 첫 번째 자격은 하나님이셔야 된다는 거예요. За тэгэхээр энэ дээр нөгөө гурван зүйл байгаа гэсэн. Нэг нь болохоор чинь эзэн Есүс өөрөө бурхан байх хэрэгтэй гэдэг. Энийг баталж болохоор хэвлээ. 왜 하나님이셔야 될까요? Тэгвэл аврагч нэг нь яагаад өөрөө бурхан бурханы төсхөөр байх хэрэгтэй юм болов? 자, 왜 하나님이셔야 될까요? Та тэгж бодож чинь яагаад бурхан яагаад аврагч нь яагаад заавал хүмүүс бурхан байх хэрэгтэй юм болов? 자, 하나님은 모든 죄를 용서할 수 있는 모든 죄를 사할 수 있는 권한을 갖고 있습니다. За яагаад тэгэхээр бурханд бүх гмийг уучлах тийм эрх мэдэл байдаг. 그것이 첫 번째 목적이에요. 첫 번째 이유입니다. Тэгэхээр эзэн Есүсийн бурхан байх ёстой тэр шалтгаан нь тэр байсан ихнийх нь. 자, 두 번째로는 완전한 사람이어야 돼요. За хоёрдугаар нь болохоор тэгвэл яах ёстой гэхээр бас дахиад бүр төгс хүн байх ёстой байсан. 자, 이 땅에 와서 누구를 구원하기 위해서 하나님의 아들 예수님이 오셨느냐? 모든 하나님의 형상대로 창조함을 받은 사람을 구원하기 위해 오셨습니다. За тэгвэл эзэн Есүс энэ дэлхий дээр яах гэж ирсэн зорилго нь хүн болоод иргэжсэн зорилго нь юу гэхээр энэ дэлхий дээр бүх хүнийг аварна гэсэн тийм ээ. Хүний төрхөөр бүтээгдсэн бүх бүтээлийг аврахыг хүссэн гэж. 자, 세상이 창조된 이래부터 세상 마지막까지 모든 사람들을 위해서 구원자의 자격은 완전한 사람이어야 돼요. Тэр энэ дэлхий дээрээс бүх хүмүүсийг аврахын тулд яах ёстой гэхээр дэлхийн одоо бүтээгдсэн өдрөөс ахуулаад төгсгөх өдөр хүртэл дэлхийн эцсийн өдөр хүртэл яах ёстой гэхээр бүх хүн төрлөختнийг аврахын тулд хүмүүсийг ойлгодог хүнтэй адилхан нэгэн бас хэрэгтэй гэсэн үг. 우리가 일반적으로 생각할 때도 어떤 사람이 죄를 지어서 감옥에 들어갔습니다. 그 사람의 죄값을 대신해서 갚아주고 그 사람을 방면하기 위해서는 그 사람과 똑같은 사람이 그 죄를 담당할 수 있다고 하는 거예요. Тэгэхээр жишээлх юм бол бид нар болохоор хүмүүсийн дотор нь янз бүр ялгадаг. Гэтэл эзэн Есүс одоо магадгүй нэг хүн аль бууж байгаа шоронд орчлоо гэж бодъё тийм хүнийг ч гэсэндээ аврахыг ингээ хүсдэг гэсэн. Авралыг тунхаглахыг хүсдэг. 어떤 보면 뭐 어떤 강아지나 어떤 짐승들을 통해서 대신 아이고 이 사람의 죄값하고
바꿔주십시오라고 하면 인정이 되지 않습니다. Тэр одоо жишээл ингэж болно. Хүн гарсан чи энэ зүгээр арай биш ээ гэдэг ч юм уу те. Ядаж энэ ийм сонир хүнийг аварж байхаа оронд бараг энэ хөөрхөн кофег авсан дээр юм шүү гэдэг ч юм уу. Ингэх одоо юу гэдэг те. Хүн магадгүй ингэж бодож болох ах гэтээ бурхан тэгэхгүй бүх хүмүүсийг аврахыг хүсдэг гэсэн. 어떤 돌이나 나무를 가져다가 주면서 이거하고 저 사람의 죗값을 좀 바꿔봅시다 하면 그것도 인정이 되지 않습니다. Тэгээ юу гэдэг хүний нөгөө нэг одоо гэмийн төлөөсөө төлөхийн тулд ч гэсэндээ те одоо хамгийн үнэтэй юу гэдгийг жишээлбэл эрдэнэс чулуу газар ч юм уу те өгөөд нүш энэгээр энэ хүний шууд сольчий гэдэг ч юм уу те ингэх ямар ч боломж байхгүй гэм гэдэг зүйлд. 구약 시대에는 하나님께서 장차 예수님이 오셔서 우리를 대신해서 죽어주실 것을 사람의 모습으로 오셔서 대신 우리의 죗값을 감당하실 것을 어떻게 보면 속죄제라든지 화목제라든지 속건제라고 하는 제사 제도를 통해서 보여주셨지요. Хуучин гэрэн дээр яасан бэлээ хүмүүс өөрсдөө одоо янз бүрийн тэг бозор муухай сонин зүйл гэмүүдийг ингээ үйлдэж ирсэн. Гэтэ бурхан яасан бэлээ. За харин тэгсэн ч гэсэндээ хүн төрлөختнийг аврахыг хүссэн. Хайрлаж ирсэн учраас тэр хүмүүсийг одоо нэг за чи ядаж ийм муу юм сэвчсэн өөрийнхөө оронд те золиос болгох нэгэн зүйлийг авчраа гэдэг тэрэн дээр одоо юу гэсэн бэ? Янз бүрийн дахил өгөх тийм одоо зааврууд бас байсан те ийм амьтныг өргөж болно энийг хийж болно гэдэг байна. 그런데 이사야 58장에 보면 그 많은 재물을 하나님께 가지고 왔다고 그래서 그들의 죄가 용서받는 것이 아니라는 것을 이야기합니다. Гэхдээ Иохан номны бас 10 Иохан номны тэр нэг гэхдээ дараад нь харах юм бол Исая 58장이요? Тэгээ Исая 58 дугаар бүлгийг харах юм бол тэрэн дээр хүн хичнээн өөрийнхөө гэм бурууг цагаатахын төлөө одоо ямар нэгэн дахил өргөсөн гэсэндээ тэр нь бас тэгээ тоосохгүй байж болно гэж бичсэн байна. 금식하는 날에 싸우고 다투고 또 하나님 앞에 많은 재물을 가지고 오지만 그것이 어떻게 하나님께 상달되겠느냐라고 얘기합니다. За тэгээ юу гэвэл хичнээн тэг олон дахлыг авчирсан ч гэсэндээ хичнээн их ингээд нөгөө тэр гэмээ цагаат болох гэж хичээж чаж гэсэндээ эзний өмнө эзэн үслээрээ чи одоо миний ариунд яаж хүрэх юм бэ гэдэг. 왜 그런 말씀을 할까요? Тэгээ бурхан яагаад гэж хэлсэн бэлээ? 구약시대 많은 재물들을 가지고 자기의 죄값을 대신 전가시켜서 죄 용서함을 받는 어떻게 보면 진리를 하나님은 가르쳐 줬지만 그러나 그 속에 예수 그리스도가 없고 하나님의 은혜가 없기 때문에 하나님이 그 제사를 받지 않는다고 말씀하신 거예요. Эзэн бурхан хүний төлөө гэхдээ л хуучин гэрэн дээр төрөл бүрийн тэ аргачлалуудыг гаргаж өгөө тэ за чи ингэж тэгэж энийг ч тагаар ингээд тэгжээж нүг одоо юу гэдэг гэмийн тахил болно тэгжээж ийм тахил болно ийм өргөл болно гэдэг ингээд явчихсан. Гэтэ яг үүндээ харах юм бол хуучин гэрэн дээр ингээд заавар нүдэнд харагдах заавруудыг заавар нэмэл байгаа болохоос яг тэр гэмийг уучлах зохистой эзэн Иесус өөр тухай байхгүй гэсэн. 장차 사람의 모습으로 오시는 예수 그리스도를 통해서만이 죄사함을 받고 구원받을 수 있다고 하는 것을 보여주는 중요한 메시지라고 할 수 있어요. За тэгээ бас яг хөвлөөр тэр аврал гэдэг зүйл чинь зөвхөн Иесусээр л өгөгдөн тий. Эзэн Иесус одоо тэгээ юу гэдэг тий удахгүй ирэхтэй. Одоо хуучин гэранд ярьж тийм эзэн Иесус удахгүй ирэхтэй. Тэр Иесус л одоо тий энэ гэмбүүд ингээ уучлах эрх мэдэлтэй гэдэг ингээ тухайн Иесус сануулж ирсэн гэсэн. 자, 그래서 예수님에 대해서 인자라는 표현을 썼습니다. 인자. 인자는 Тэр утгаараа Иесусыг өсөлөг хүний хүү гэж бас нэрлэдэг тий. 자, 인자라고 하는 말은 한문으로 사람의 아들이란 뜻이에요. За хэрэлээ хүний хүү гэдэг чинь манай монгол хэлэн дээр ч гэсэн бас хүннээс төрсөн хүүхэд гэж бодож байгаа тий. 그렇기 때문에 그 예수님이 당신이 완전한 사람의 모습으로 이 땅에 오셨다고 하는 것은 죄인들의 죄값을 친히 갚을 수 있는 자격이 되신다는 것을 증명하는 내용입니다. За тэгэхээр хүний хүү гэж нэрлэж байгаа энэ агуулга болохоор чинь эзэн Иесус те хүн болгоно хүн гэж нэрлэгдэж байгаа бүх хүний төлөө те тэдгэрийн гмийн асуудал
бурхантай эвлэрээгүй байгаа тэр асуудлуудыг шийдэхин төлөө ирсэн гэдэг талаар бас ингээд дахиж харуулж хүний хүү гэснээр. 근데 미혹하는 자들은 굳이 왜 예수님의 육체로 오신 것을 끊임없이 부정할까요? Тэ яг харах юм бол эсэргүүцэгчд гэж гарч байгаа тэдгээр хүмүүс л орчин эзэн Есүс ууланд зүгээр л эхнээд одоо хүний хүү гэж ирж байгаа шүү дээ. Тэгвэл хүний хүү гэж ирсэн энэ Есүсийг тэр бие махбодоор ирээгүй гэж яагаад ингэж авчиж байгаа болоо тасралтгүйгээр. 첫 번째 이유는 대속의 진리를 무너뜨리려는 사탄의 공작이에요. За нэгдүгээрх нь болохоор тэр болохоор бүр одоо юуны гмийн уучлалын тэр одоо боломжийг үгүй хийх гэж сатаны явцдаг одоо оролдлого байгаа. 대속이라는 말은 다른 사람의 죄값을 대신 내가 갚아주는 걸 얘기합니다. За тэр эзэн Есүс болохоор чинь тэр хүмүүсийг аврахын тулд оронд нь өөрийгөө өгөх гэж ирж байгаа шүү дээ, тий? 우리의 죄를 예수님이 대신 갚아주시는 것을 말씀하는 거예요. За өөрөөр хэлэх юм бол бидний тэг гмийн төлөө эзэн Есүс өөрөө бидний өмнөөс бүгдийг нэг хийж өгсөн гэдэг утгыг хэлж байна. 대속의 진리를 사탄은 무너뜨리려고 하는 겁니다. Тэгэхээр тэгвэл тэр одоо авралын үннийг сатан яах гэж хэлээр унгаах гэдэг гэсэн үг. 그래서 예수님이 육체로 오신 것을 끊임없이 부정하는 거예요. Тэгээ тийм учраас эзэн Есүсийг бие махбодыг өмсөж ирсэн гэдэг дээр одоо юу яадаг гэсэн үг. Тасралтгүйгээр хүмүүс эргэлзээ төрүүлдэг тийм одоо мэхэлдэг энэ бол сатанаа ажиллаж байна. 자, 그런 일을 행하는 사람은 참으로 불쌍한 사람들입니다. Тэгээ яг үнэндээ бол нүнд тийм сатаны гар хөлөөлөд тэгж тийм зүйлийг ингээ хийхэд нь оролцоод явж байгаа хүн бол маш өрөвдөлтэй. 아까도 여기 말씀해 봤지만 자, 예수님에 대해서 요한복음 1장 14절에도 이렇게 말씀하죠. Есүсний талаар бол дахиад Иохан 1:14 дээр бас бичсэн байна. 요한복음 1장 14절 한번 읽어보세요. За Иохан 1:14-ыг харъя. Үг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний алдар сууг үзсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүүлсэл ба үннээр дүүрэн юм аа. 자, 아멘. 예수님 말씀이 육신이 되었다라고 얘기하죠. Энд дэр үг нь махбод болсон гэсэндээ 그러니까 분명히 예수님이 사람의 몸을 입고 이 세상에 육체로 오셨다고 하는 것을 분명히 말씀하고 있습니다. өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр үжилээрээ Есүс хүний биеийг өмсөд ирсэн гэдгийг бүр тодорхой харуулж байна тийм үг нь махан бий болж гэдэг. 자, 아까 여기 먼저 예수님은 구세주의 자격으로 하나님이셔야 된다고 그랬는데 요한복음 1장 18절 말씀도 기록해 놓으세요. За одоо нөгөө гизэн тэгээ Иохан намны 1-ийн 18 дугаар ишлэлийг тэмдэглээд аваарай. Тэрэн дээр ч гэсэн бас байж байгаа. Хүмүүсийг хаврахаар ирсэн талаар. 자, 그래서 예수님이 완전한 사람으로 오셨다고 하는 것은 육체로 오셨다고 하는 것은 예수님이 구세주로서의 자격을 갖고 계신다고 하는 것을 증명하는 내용입니다. За тэгээ дараад нь бас яшиглэх чинь эзэн Есүс 100% хүнээр орсон гэдэг утга нь болохоор чинь тийм түүнд тэгж байж авралын үлсийг гүйцэтгүүлэх хэрэгтэй тийм хүмүүсийн өмнөөс өөрөө зоригдох хэрэгтэй гэдгийг бас ингээд харуулж байна. 자, 예수님이 또 세 번째로는 예수님은 죄가 없어야 됩니다. 구세주 자격은 죄가 없어야 돼요. За дараад нь болохоор чинь одоо тэр нэг аврагч гэсэн тодтголыг эзэн Есүс авахын тулд яах гэхээр өөрөө ямар ч гингүй байх хэрэгтэй. 자, 예수 그리스도는 우리와 똑같은 몸을 가지고 계시지만 예수님은 죄가 없습니다. За тэгээ эзэн Есүс болохоор чи биднэртэй яг ижилхэн хүн гэсэн тийм. 그래서 예수님이 어찌 보면 히브리 성경에 어디 있는데 제가 이게 히브리 성경에 나오는데 예수님이 우리와 똑같은 육체를 가지고 계시지만 예수님은 죄가 없다고 말씀합니다. 네, 무슨 빌립보서 2장 아닌가요? 응? 빌립보서 2장이요? 아닌가요? 어디 한번 보세요. 빌립보서 2장이요? 거기 그런 말씀이 없는데.
빌보스 2장에 있는 말씀은 그런 말씀은 아니죠. 여기 요한복음하고 히브리 성경이 어디 있는데 제가 금방 찾질 못했어요. 내가 이따 그럼 찾아줄게요. 히브리서 2장인가요? 히브리서 2장이 예수님은 우리가 똑같은 육체를 갖고 있지만 예수님은 죄가 없다고 거기 기록해 놨습니다. Эзэн Есүс яг ижилхэн биднэртэй адилхан хүн боловч тэнд тийм байхгүй тий гэдэг агуулга хаана гэдэг лээ гэд Еврей номон дээр л байдаг да гэд хайж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би болохоор Филиппой номны нөгөө нэг одоо нөгөө олон дүрийг авсан зэрэгэд идэг штеп хөдөрлөгт хүн би өмсөн ч тэгээд тэр чинь Филиппой 2 дээр байдаг үл чи Еврей номон дээр байдаг гэдэг юм. биш үү. 그래서 어찌 보면 예수님이 어떤 구세주로서의 자격은 죄가 없어야 되는 거예요. Тэгэхээр эзэн Есүс тэр бидний аврагч гэж хэлэгдэхийн тулд яаж хэлэх чинь тэр гимгүү ах хэрэгтэй гэсэн. 죄가 없다고 할 때 이 어찌 보면 죄가 없기 때문에 예수님이 나중에 부활하신 것입니다. Яагаад тэлэр бас тэдлээ харах юм бол эзэн Есүс гимгүү байсан гэдэг баталгаа нь юу гэхээр дараад нь тэрээр дахин амьлсан баг тий. 죄가 없기 때문에 어찌 보면 죄값은 사망인데 예수님이 사망을 당했지만 그것은 먼저 사망을 당할 것은 우리의 죄를 대신 담당했기 때문에 그런 것이고 다시 살아나신 것은 예수님이 죄가 없다는 증거입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол хэдүүлээ тэгтээ гмийн төлөөс нь бол өвхөл гэдэг шүү дээ. Хэрвээ ямар нэгэн гмийн тийм зүйл байгаагүй бол тийч нь бол өвхөлийн одоо шийтгэл тий. Өвхөлийн хүчинд ноёр хогдно гэсэн. Гэхдээ эзэн яасан бэ? Гингүүт бидний хувьд эхний удаад нь тий нас барсан залмай дээр нас барсан нь бидний гмийн төлөө гэсэн. Харин тэрээр дахин амьснараа тийм ээ тэр бол гэмгүй байсан юм аа гэдгийг гэрчилсэн гэсэн үг. 아멘. 히브리서 4장 15절 말씀 한번 읽어보세요. 히브리서 4장 15절 말씀이요. 예. За Еврей 4-ийн 15 гэдэгтлээ харъя. Учир нь бидний мөхөс байдлыг хуваалцаж чадахгүй тэргүй тахилч бус харин нүгэлгүй атлаа бүх талаараа бидний шиг соригдсон нэг нь бидэнд байгаа билээ гэж. 아멘. 자, 14절 말씀도 한번 읽어보세요. 14절. 14-өөс уншия. Иймээс тэнгэрт заларсан агуу тэргүүн тахилч болох Бурхны хүү Есүс бидэнд байгаа тул хүлээн зөвшөөрдөг итгэлээ бит бат баримталъя гэсэн. 여기 대제사장을 예수 그리스도라고 말씀하면서 За энэ дээр болохоор чинь тэргүүн тахилчтэй Есүс гэж хэлж байгаа. Бөгөөд тэр бол одоо гэмгүй гэдгийг хэлж байна те. 또 요한일서 3장 15절 말씀 한번 보세요. За хэдүүлээ 1-р Иохан номны 3-ын 15-ыг харах юм бол 그냥 요한 아닌가요? 가만 있어요. 요한일서 3장 5절입니다. За 1-р Иохан 3-ын 5-ыг харъя гэж. 요한일서 3장 5절. За 1-р Иохан 3-ын 5 дээр юу гэхээр нүглийг зайлуулахын тулд тэр илчлэгдсэнийг та нар мэднэ. Түүнд ямар ч нүгэл байхгүй гэсэн. 아멘. 고린도후서 5장 21절 한번 보세요. 고린도후서. За 2-р Коринт 5-ын 21 харъя. 2-р Коринт 5-ын 21 дээр. 거기는 이렇게 말씀하죠. Нүглийг үл мэдэгч түүнийг бидний төлөө тэрээр нүгэл болгосон учраас түүний дотор бид Бурхны зөвхт байдал болох юм аа. 아멘. 예수님은 죄를 알지도 못하셨다고 얘기하지요. За энэ дээр харах юм бол эзэн Есүс гмийг мэдэгч хүү гэж хэлээ тий. 예수님이 이 세 가지의 자격을 가지고 계시는 거예요. Тэгээ эзэн Есүс ийм 3 төрлийн одоо тий одоо онцлог эрхийг тий авсан байсан гэсэн. 죄가 없기 때문에 죄를 가지고 있는 사람의 죄를 대신 갚아줄 수 있는 겁니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэр гэмгүй байсан учраас тий гэмтэй нэгний өмнөөс одоо тий золигдох тийм эрхтэй байсан гэсэн. 어떤 분은 또 그런 얘기를 해요. 예수님 한 분이
어떻게 모든 인류의 죄를 다 갚아줄 수 있느냐? 그 웃기는 얘기가 아니냐라고 얘기하는 사람을 들었어요, 옛날에. Дээр үед нэг хүнтэй жилсэн. Тэгвэл эн чинь одоо тэр хүмүүсийн гэмтээгээд байгаа хүмүүс чинь дэлхийгээр дүүрэн байна. Тэр хүмүүсийг аврах гэдэг хүн тэгэхээр яг л ганцхан хүн бусдыг орлох юм уу гэсэн удаа байдаг. 자, 그런데 우리가 좀 생각해야 될 건 뭐냐면 예수님은 누구시라고요? 온 우주를 창조하신 창조주입니다. Тэгээ бид нэр ингээд тэгэнгүүт заримдаа юу хэрэгэлцэх гэдэг магадлалтай хүмүүс. Тэгээ бид нэр бодох зүйл юу гэхээр тэгвэл тэр нэг байгаа хүн Иесус чинь орчлон ертөнцийг бүтээсэн байвал яах вэ тий? 그 한 분의 가치하고 온 인류의 가치하고 비교할 수 있을까요? Одоо тэр хүн асууж байгаа хүний хэлсэнчлэн тий бүх хүнийг нэг хүн одоо орлого гэж бол эсрэгээр нь нэг хүн чинь бүх хүнийг бүтээсэн байвал яах вэ тий? Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд үнц нь шал өөр гэдэг тий? 비교할 수 있어요, 없어요? Бидний одоо тэрийг харьцуулж болох уу? харьцуулах боломжтой юу? 그분 창조주시고 우리는 피조물이에요. 우리는 바닷가에 모래알갱이만도 못한 그런 인생입니다. Тэгээ шууд утгаараа харах юм бол тэр бол бүтээгч тий далайн ертөнц бүтээсэн. Бид нар бол яах вэ? Далайг хараад буцаалгадаг хэмжээний тий зүгээр бүтээл нэ. 그리고 욥기서에 보면 사람에 대해서 하물며 벌레인 구덕인 인생이랴 그렇게 표현을 합니다. Одоо Йоо намайг харах юм бол хүнийг өгсөн мэтлэр нэг өдөр амьдраад өөхөх тийм одоо тий урт хорхотой адилхан гэж хэлсэн ба. 야고보서에서는 야고보가 우리를 안개니라라고 표현합니다. 안개. Яг 안개는- өнөөдөр биднийг өгсөн гэхээр уур манан гэж хэлсэн мэт. 여러분들 안개가 뭔지 알죠? 바람이 불면 уур манан гэж 시쯤에 싹 없어지죠. 순식간에. өглөө зүгээр нэг том цайраад байдаг мөртлөө жоохон байжаад алга болчихдог тийм. 자, 우리의 존재는 이 정도로 부족한데 이 정도밖에 안 되는 사람들이 창조주와 대등하다고 생각하면 웃기는 얘기죠. Тэгээ бидний яг үнэндээ юу ч хэрэгтэй ч юм те ингээд хэсхэн байгаад алга болчих ийм хүмүүс те. Гэтэл ийм хүмүүс мөртлөө бурхантай харьцуулагдах гэдэг. Биднээс ямар алгаатай ингээд. 창세기 1장에 보면 예수님이 세상을 창조하실 때 이 땅만, 이 지구만 창조하신 것이 아니라 하늘의 별들까지 다 창조하셨어요. 자, 예수님이 목사님, 네네. 죄송하지만 다시 한 번만 말씀하시겠어요? 방금 끊겨졌어요, 중간에. 예. 예수님이 창조하실 때 우리가 살고 있는 이 지구만 창조하신 것이 아니라 온 우주를 창조하셨다라고 창세기 1장에 분명히 말씀합니다. Тэгээ эхлэл намыг харах юм бол үүсэлэрээ эзэн Есүс зөвхөн биднийг зөвхөн хүнийг бүтээсэн гэж биш байхгүй. Тэр зөв хүнийг бүтээгээд далай дэлхийн ертөнц болон түүн дотохыг тэрнээс гадна огторгой ертөнцөө бүтээсэн гэж байна. 그분하고 우리하고 같을 수가 있나요? Тэгм бол бид нэр одоо бидний мэддэг зүгээр нэр ч юм төдий биш байх. Тэгэхээр харьцуулж чадна гэж юу бид нэр? 그분은 하나님이시고 창조주시고 그런 분하고 피조물인 우리가 어떻게 같을 수가 있겠어요? Өөрөөр хэлэх юм бол тэр бол бурхан, тэгээ бүтээгч. Тэгээ бид нэр юу өстэй харьцуулна гэж хэлэх байтугай ихээ өсөж хэлж чад ирэх байхгүй тийм хүмүүс. 근데 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시는지 우리에 대한 그 사랑의 표현을 제가 요한복음을 읽다 보니까 참 감격해서 내가 그 말씀을 본 것이 있습니다. Тэгээ өчтөр пастор Йохан намайг уншчаад бааш ингэ сэтгэл хөдлсөн. 제가 요 말씀을 좀 읽다가 참 감동을 좀 받았는데요. Ямар одоо ишлэлтэйсэн гэхээр 뭐라고 그랬냐면 예수님이 이제는 종이 아니요 친구라고 이렇게 말씀하신 내용이 나옵니다. Амен. Тэр агуулга болохоор юу гэсэн бэ? Та нар одоо боолууд биш те. Та нар бол миний найз нар гэсэн агуулга байна. Амен. 그러니까 어찌 보면 과거에는 종이라고 이렇게 얘기했지만 이제는 예수님이 이제부터 너희는 내 친구라라고 얘기를 하고 얘기했어요. 그렇게 말씀하셨어요. Тэг өмнө нь та нар одоо зүгээр боолууд те тэгж байсан бол одоо бол та нар миний найзууд те нөхдүүд гэж хэлж.
요한복음 15장 여기 15절 말씀 한번 읽어보세요. Иохан 15 дээр байгаа. 14절부터 한번. За 14-өөс нь хэлж уншия. Үг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний 15장죠. 예, 그렇죠. 요한복음 15장 네, 14절 15절. 네. 13절부터 읽어보세요. 13절. 네. 13절에서 15절까지. 13절부터 за Иохан 15:13-аас эхэлж байна. Нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас илүү агуу хайр байхгүй. Та нар тушаасныг минь үйлдвээс миний нөхөд мөн. Би та нарыг боолод гэж дахин дуудахгүй. Боол нь эзнийхээ юу хийж байгааг мэддэггүй юм. Харин би та нарыг анд нөхөд гэж дуудав. Яагад гэвэл би эцгээсээ сонссон бүхнийг та нарт мэдүүлсэн билээ гэсэн байна. 자, 이런 말씀이 참 감동적이더라고요. 야, 그 참 우리는 종보다도 못한데 사실은 예수님 우리를 친구라고 하시는구나. 이 말씀에 참 은혜를 받았어요. Мэн. Тэгээ би пастор юусгэлээ бид нар бол өөрсдөө тэр найз байтугай тэр зүгээр нөгөө хүн чиг хэлэхэд хэцүү гэх нь хаашаа ч тийм байсан бол эзэн Иесус бидний юу гэж харж байгаа гэнгүүт чинь юу зүгээр хүн төрнөөс цаашаа өөрийнх нь найз нөхөд гэж харж байгаа гэсэн. 또 요한복음 1장 아까 12절 말씀 봤는데 그 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었다. 이렇게 말씀을 했죠. За Иохан номны хэдүүлээ 14-ийг Иохан номны 1:14-ийг харах юм бол тэн дээр байсан тийм ээ. Түүний нэрэнд итгэгчдэд Бурхны хүүхэд болох тийм соргонд төрөх Бурхны хүүхэд болох эрхийг өгч байгаа талаар бас байгаа. 우리를 하나님의 아들과 딸로 인정해 주신다는 말씀이죠. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол бид нарыг зүгээр хүний хүүхэд байлгаж ирсэн хүмүүсийг Бурхны хүү ба Бурхны охин болгосон гэсэн. 자, 우리가 받은 은혜가 엄청난 겁니다. 사실은. Тэгэхээр бид нэр харах юм бол энэ ивэл гэдэг зүйл авсан ивэл гэдэг зүйл маань ямар одоо нандин бэ гэдэг эндээс хэлээ харж болно. 사실은 우리는 피조물이고 정말 아무런 가치가 없는 사람들이에요. Тэгээ үнэндээ бол бид нар юу вэ? Ямар ч одоо юу ямар ч үн цэнэгүй тийм байх хэмжээний байгаа. 그런데 그것만 그 말씀하신 것이 아니라 하나님의 나라를 유업으로 주신다고 또 말씀하십니다. За гэхдээ бид нарыг юу гэсэн бэлээ? За та нар зөвхөн одоо Бурхны хүүхдүүд болсон гэж хэлээд орхиогүй бас үсгэлээрээ би та бүхэнд орон байр бэлднэ эцгийн гэдгсэн. 그런가 하면 디모데후서 4장 7절로 8절에 보면 사도 바울이 이제부로 의의 면류관을 우리에게 또 주신다고 얘기합니다. За тэгэхээр дараад нь 1-р Тимот номноос харах юм бол яаж нэг гэхээр 1-р Тимот номноос харах юм бол тийм учраас бид нарыг бас одоо түүний өв залхамжлагч гэж бас хэлсэн. 우리의 존재는 참으로 가치가 없는데 이런 우리에게 하나님이 참 너무 큰 은혜를 베풀어 주셨어요. 우리가 감당할 수 없는 은혜를 주셨어요. Тэгээ бидний хувьд тийм ээ яг ингээд нөгөө стаж ихэн хацаа дээш нь хараад ч юм уу хамраа өргөх ямар ч боломж байхгүй ийм хүмүүс байгаа яг үнэндээ. Гэтэ сайндаа биш харин нэгүүлсээр Бурхны хүүхэд болсон нэгүүлсээр түүний нэрийг ингээд дуудах болсон гэсэн. 그 중심에 어찌 보면 하나님의 큰 사랑, 구속의 은혜가 있는 겁니다. За тэгэхээр одоо тэр донд Бурханаас биднэрт чиглэсэн агуу их хайр байгаа гэдэг бид нар эндээс харж болно. 예수님의 구원자의 자격이 있는 거예요. 그래서. Өөрөөр хэлэх юм бол бас дахиад жишээлбэл эзэн Иесус өөрөө аврагч байх эрх мэдэлтэй ёстой эндээс бас харагдаж байгаа. 우리에게서 이런 은혜를 빼앗으려고 사탄은 끊임없이 거짓된 자들을 통해서 그 진리를 무너뜨리려고 하는 거예요. За тэгэхээр харин биднээс одоо саяны уншсанчлан тийм одоо чухал үнэнийг салгахын тулд сатан тасралтгүйгээр ажиллаж гэсэн мэдлэгчийн дүрээр. 그래서 특별히 이 당시에
여기 지난번에도 얘기했지만 여기 미혹하는 자들은 진리가 잘못된 자들입니다. 초대교회 영지주의 그노시즘이라고 하는 이단자들이 교회 안에 들어와서 예수 그리스도에 대해서 육체로 오신 것을 부정을 했던 겁니다. За гэхдээ энд одоо тухайн үед те Илч Иохан энэ загслыг бичих үед яаж нэг гэхэлэр чинь энэ эзний өгүүлсийг те энэ эзний нөгөө тогтоосон тогтоолуудыг үнэнийг үгүйсгэхийн тулд мэхлэгч нар ингээд цуглаан руу ороод те цуглааны үйл ажиллагаатай хамт оролцож явж байгаад тэгэн гутаа сэмхнэр яаж гэхэлэр одоо хүмүүсүүд рүү шивнээд ч юм уу эргэлзээлүүдийг төрүүлж ирсэн гэсэн. 자, 그들이 가지고 있는 진리, 그들이 가지고 있는 생각은 잘못된 철학이나 가치관에서 철학이나 진리에서 만들어진 겁니다. За тэгэхээр бид нэр ийм зүйлүүд нь тий тухайн үед болохоор чинь хуурамч гэж явж ирсэн боловч энэ нь өөрөө үнэн дотор ингээ баг багаар одоо бие болоод явж байгаа гэсэн үг. 이데아 사상이라고 하는 헬라 철학 사상 중에 어찌 보면 초월적인 어떤 우주의 어떤 존재가 있는데 그 존재가 이 땅에 사람의 몸을 가지고 왔다는 거예요. 그런데 그 존재는 영으로 만들어져 있다고 얘기합니다. Илия юу? 이데아. Энэ одоо хүмүүсийг ингээд нөгөө юу яадаг одоо хуурахын тулд буюу эргэлзээ төрүүлээд мэхлэхийн тулд яадаг гэхээр маш олон тийм хуурамч зүйлүүдийг бас мөн нэг зохиод жишээлбэл Илиягийн илэрхийлэл гэдэг нэг одоо хүний талаар бас нэг юм одоо уурсгал үүссэн байгаа байхгүй. Тэр болохоор Тэнгэрээс өөрөө ирсэн гэж хэлдэг. Гэтэл Тэнгэрээс өөрөө ирэхдээ тэр махбодгүй ирсэн гэж ярьдаг. 그게 구세주고 그것을 발견하면 구원을 받는다라고 하는 거예요. Тэгэнгүүтээ гисэн гэсэндээ одоо нэг хүмүүс худлаа ярьсаар л тэр бол бурхан, тэр бол одоо тий хүмүүсийг аварч чадна гэх мэтчлээ. 근데 그 사람들을 영주주의라고 하는 초대교회 이단들인데 이 사람들의 사고는 자, 이런 진리는 영에 속한 것이다. 그래서 이 땅에 있는 물질적인 존재는 결코 어떻게 보면 물질적인 존재는 구원을 받지 못하고 영을 알고 있는 사람만이 구원을 받는다라고 얘기한 겁니다. Тэгэхээр бид нэр эндээс харах юм бол тий нөгөө нэг одоо мэдлэгтэй ч юм уу тий ийм зүйлийг ийм хүмүүс нь аврал авахгүй харин үнэнийг мэддэг тий сүнсийг таньдаг хүмүүс нь аврал авна гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. 그래서 이 사람들은 끊임없이 사람을 두 가지로 나눈다고 얘기했잖아요. 육체와 영으로 만들어져 있다라고 항상 구분을 짓는 거예요. Тэгэхээр бид нар санах хэрэгтэй үргэлж ярьдагчлан тий хүн нэг бол одоо махбодтой тий эсвэл нөгөө нэг юутай тий өмнөөс ингэ зурж байгаа гэж. 그래서 이 사람들에게서 이 사람들의 주장은 항상 영은 거룩하고 영만 구원을 받기 때문에 육체는 악하고 육체는 더럽다라는 주장을 항상 갖고 있습니다. Тэр хүмүүс мэдлэгтэй юучлэр чинь махбод болон сүнс байгаа. Тэгэхдээ махбод нь бохор, сүнс нь одоо ариун. Тийм учраас махбодтой бохор юм яаж аврал болох юм бэ? Аврагч байх юм бэ тий? Харин эсрэгээр нь сүнс бол угаасаа ариун учраас сүнсээр орчих чинь л тий авралыг өгч чадна гэсэн одоо ийм ухуулгуудыг бүргэлж хийгээд гэсэн гэсэн. 그래서 이런 사상을 가진 사람들이 초대교회에 많이 나왔던 겁니다. 그래서 이 사람들이 이런 사상에서 파생된 것이 쾌락주의자하고 금욕주의자가 초대교회에 등장합니다. Гэхдээ харин тухайн талаар чи хүмүүс яг ингэж нөгөө хүмүүсийн эргэлзөөнд оруулаад мэхлээд тий тэгжсэн гэсэн үг. Гэхдээ тэр мэхлэлтэнд нь болохоор чинь орж ирсэн хүмүүс бас их олон байгаа. 자, 영은 거룩하고 육체는 더럽기 때문에 육체는 마음대로 해도 된다. 육체는 마음대로 해도 된다라고 판단하는 사람들이 있어요. 그래서 그 사람들이 육체를 가지고 쾌락을 즐기거나 아니면 육체를 마음대로 죄 가운데 내버려 둔 그 모습이 초대교회 그 헬라 철학파 중에
그 사람들은 뭐라고 얘기해? 에피쿠레스라고는 그 성경에 나오는 그런 학파가 있는데 헬라 철학파 중에 쾌락주의자들이 있습니다. Тэгэнгүүт хүмүүс юу гэхээр чинь сүнсэл чухал, махад чухал биш гэд ингээд бодоод ирэхлээрээ одоо жинхэнэ нэг эргэлзээнд биелэлээ болоод эхэлдэг гэсэн. Тэгэхээр одоо нэг сүнсээрээ л би одоо гимшчүүл те сүнсээр явчих болоо гэд махуудыг болохоор янз бүрийн зүйлд нь уруудтаад те өөрийнхөө махуудыг одоо гамгүй хэрэгэлдэг тийм хүмүүс ч гэсэн зөндөө. 그런데 그런가 하면 영을 더 육체 가운데 지켜야 된다고 하는 사람은 금욕주의자들이 된 거예요. Тэгэнгүүт тийм хүмүүсийг олонгууд ч одоо сүнс төвтэй хүмүүс гэдэг нэрлэж. Гэтэл эсрэгээр нь яаж ирэхлээр чинь за тэгвэл би махбодынхаа хүслэжсэндээ сүнсээрээ зарах боломжтой шүү дээ гэж үзэж байгаа бас нэг хэсэг хүмүүсийг болохоор чинь бас махбод төвтэй үзэлтэнгүүд бас гараад ирж. 그래서 이 사람들은 혼인하는 것을 악하게 여기고 혼인을 패하고 아주 깊은 산속에 들어가서 수도사 생활을 했던 겁니다. Гэтэ одоо нэг махбодын хүсэлж чухал штэ гэж бодож байгаа хүмүүс нь яадаг гэхээр бас яг нэг тэрийхээ дагуу ингээд явдаг хүмүүс бас байдаг. 자, 여러분들 아이러니하게도 카톨릭이 수도원들이 많죠. 아이론요? 아이러니라고 하는 것은 뭐냐면 오늘날 이 카톨릭이라고 하는 그 종교단체가 과거에 중세시대부터 수도원이 많았습니다. 수도원이 많은 이유 중에 하나는 뭐냐면 금욕주의의 한 모습이에요. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг бид нэг католикийн талаар бас ингэ бидэнтэй янз бүрийн эрх мэдэл гэдэг зүйл нэлээд ингэ байдаг тийм католик төр. 아까 아이러니라고 하는 말은 비슷하다는 뜻입니다. Яг айрон гэдэг үг нь болохоор чинь эрх мэдэл ерөнхийдөө католикийг харах юм бол эрх мэдэл болон ер нь ижлэхэн гэж үзэх гэдэг тийм. 그래서 그들은 어찌 보면 철저한 영을 살리는 일에 힘을 쓰기 위해서 혼인을 패하고 때로는 깊은 곳에 뭐 수도원을 만든다든지 은밀한 공간에서 살아가는 모습을 보였던 겁니다. Тэгэхээр нөгөө нэг тэд нэр одоо жишээлбэл католикууд яаж ирэхлээр чинь эрх мэдэлтэй ижилхэн гэж үзэхдээ өөртөө одоо нөгөө нэг тэр юунда юу гэх үү сүм гэх юм уу тэр сүмдээ ингээд байгаа хэрнээ тэр дотроосоо бас ингээд оролцоо хэрэгтэй. Тийм бид. 그리고 여러분들이 참 조심해야 될 부분이 오늘날 이단들 중에서도 이런 영주주의 사고를 가지고 있는 이단들이 있습니다. Одоо ч гэсэн одоо нийгэмдэр ч гэсэн хэлэхээр нөгөө христийг те мах бодоор ирээгүй гэдэг бүлээн зөвшөөрдөг эсвэл тэрэнд нь эргэлтсэн явж ирсэн хүмүүс бас маш олон. 여러분들 한번 좀 맞춰보세요. 누구일 것 같아요? 어느 종교단체인 것 같아요? 자, 예를 들면 뭐 여호와의 증인, 구원파, 통일교, 신천지, 하나님의 교회 요 5군데 중에 하나가 거기에 속해 있습니다. Жишээлх юм бол одоо тэр тэгэж бодож байгаа одоо ч гэсэндээ нөгөө нэгсдэг махбодоор ирээгүй гэж бодож байгаа хүмүүс одоо ч гэсэн байна. Жишээлх юм бол та нар аль нь гэж бодож байна? Одоо Яховагийн гэрчнэр юм уу? Бурхны сүм юм уу? Шин тэнгэр шинэ газар юм уу? Эсвэл нөгөө юу одоо нэгдмэл бүхэн төсний гэж үүдэг тийм бүхэн төсний чуулган гэдэг нь тэр нь юм уу? Эсвэл одоо тийм тэгэн гутаа нөгөө нэг бас юу байгаа тийм одоо авралын юу та авралын үзэл гэх юм уу бас тийм урсгал бас байгаа. Тэгэхээр тэднээс аль нь одоо нөгөө хуучин нөгөө гэрэн дээр байсан шиг тэгж ингээ хотооч гэсэн бодож байгаа болоо. 자, 어떤 단체인 것 같아요? 이 초대교회의 잘못된 미혹하는 자들의 사상을 가지고 있는 단체가. Тэр одоо өөрөөр хэлэх юм бол энэ 2 дугаар явахын ном дээр хэлж байгаачлан ийм яг ижлэгийн мэхлэх юм арга барилаар тий хүмүүсүүдийг ингээд аваад явж байгаа чуулганд аль нь гэж бодож байна. 자, 어떤 단체인 것 같아요? Ер нь таах гэж үзэл ямар аль нь гэж бодож байна. 한번 맞춰보세요, 여러분들이. За пастор та тэр онцгой гэж шүү гэсэн. Тааж үзээрэй. 자, 어디 다 신등결 газарын болов? 신천지 아닌가요? 이만희가 교주인데 자기가 하나님이라고 하는 사람 그 사람은 그거하고는 상관이 없습니다. 아니에요.
그건 Үгүй нэ, шин тэнгэр 잘못됩니다. шинэ газар 자기가 болохоор 하나님이라고 하는 사람이니까 그건 뭐 다른 사람이고 шин тэнгэр шинэ газар болохоор өөрийгөө би бол бурхан гэж үздэг гинэ. Тэгэхээр тэр бол биш. 구원파입니다. 구원파. Тэр авралын хөдөлгөөн гэх юм уу? Нэг тийм юу байдаг гинэ. 자, 다르항에도 박옥수가 있지요. 구원파. 구원파. авралын хөдөлгөөн. Мгм. 예, 한국에도 이 구원파가 큰 문제를 Дахандас 일으켰는데 тийм энэ бас байдаг гэдэг ч юм байна. 자, 다르항에도 구원파 박옥수가 와가지고서 집회를 했다는 얘기를 제가 옛날에 들었어요. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр тий авралын хөдөлгөөн гэдэг л юу байгаа. Тэгсэн чинь тэр манай Монголын дархан дээрээ тийм бас нэг конференс гэх юм уу? Тийм зохиожсэн юм. 가장 큰 교회 목사님 거기 넘어갔다는 얘기도 들었습니다. Тэгээ одоо нэг чуулганы одоо тийм том юунд пастор ч гэсэнтэй тэрийг сонсоод түүнийг тэр одоо буруу урсгал руу орсон тохиолдол ч гэсэн байгаа. 또 2015년도에 다르항에 있는 우리 학생 중에 하나가 그 구원파에서 한국 보내준다고 그러니까 그 구원파에 가가지고 그 교회에 출석을 하고 그다음에 한국에 왔다 간 사람도 있습니다. Тэгээ 2015 онд тийм болж исэн Монгол юу яа гэхэд та нар ингээ манай цуглаанд яваа тэгвэл би таадыг Солонгос руу явуулж өгнө гэд ингэжсэн юм л да. Тэгсэн чинь тэр нөгөө нэг одоо энэ нөгөө Батафед явж исэн нэг цуглааны пастор болохоор тэрэнд нь итгээд тийш очсон байдаг. 제가 그 소식을 듣고 그 당시에 그 학생을 퇴학시켰어요. Тэгэнгүүтээ пастор болохоор тэрийг мэдээд одоо Батафегийн тэр оюутан гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр оюутныг шууд одоо сургуулиас хөөжсөн. 자, 구원파는 그 사람들은 한번 구원받은 날짜가 있다고 믿습니다. Тэр авралын тэр одоо гэдгийг авралын тэр хөдөлгөөнөх юу гэж үздэг гэхээр хүн одоо аврал авна штэ. Тэгээд аврал авахад тусаад юм онсоор өдрөө байдаг гэж үздэг. 근데 그 구원은 행위 구원을 얘기를 하는 거예요. 행위 구원. 예수를 믿어서 구원받는 게 아닙니다. 행위예요. 행위. 내가 어떻게 보면 유월절을 지킨다든지 안식일을 지킨다든지 하는 그런 어떤 제도를 지킬 때 구원을 받는다라고 얘기를 합니다. Тэгээд тэд нар нөгөө яг тэр нөгөө аврал авах процессыг нь ярихтаа яадаг гэхээр тэд нар итгэлээр аврал авна гэж ярихгүй харин тэд нар одоо тийм үйлчлэлээрээ аврагдана. Тэгээд үйлчлэлээрээ цаашаадна гэж ингэж үздэг. 자, 우리가 구원을 어떻게 받지요? Бид нар тэгвэл авралыг яаж авдаг вэ? 그걸 어떻게 받아요? 예? Авралыг бид нар яаж авдаг вэ? итгэлээр Үнийг мэдэн бүрөө. Есүстэй 그렇죠. 예수 그리스도로 오직 믿음으로만 구원받지요. Бид нар зөвхөн итгэлээрээ те эзэн Иесуст итгэх итгэлээрээ авралыг авсан гэж байна. 근데 이 사람들은 과거 유대인처럼 어떤 말씀 속에 있는 그 행위를 할 때 구원을 받는다라고 얘기합니다. Тэгээд харин гэтэл тэр авралын хөдөлгөөнд юу гэж үзэж байгаа гэхээр одоо юг үгдэн дээр гарч гаачлан те үйлдчихэж болно гэж үздэг байна. 자, 그런데 더 중요한 것은 뭐냐면 구원을 받고 난 다음에 어떤 죄를 지어도 그건 죄가 아니라고 하는 거예요. За тэгээд бас хамгийн аюултай зүйл нь гэхээр нэг удаа тий аврал авах онцлог дөрвөн ч юм уу тий нэг тогтогдсон байгаа гэж байна тий. Хэрвээ тэр онцлог өдөр нь тогтогдоод би ятыг аврал авчлаа гэж бодсон бол тэрнээс хойшоо энэ махбодороо юу ч үлдсэн яасан ч хамаагүй гэж байна. 그게 바로 영주주의 사상에서 흘러들어온 철학입니다. За тэгэхээр яг энэ бодлыг нийтлээ харах юм бол одоо нөгөө нэг тий Иохан номон дээр сануулад байгаа Илч Иоханы сануулад байгаачлан яг тийм буруу урсгалыг одоо урсгалтай яг ижлэхэн зам дээр явж байгаа гэсэн. 내가 구원받고 난 다음에 내가 누구를 때리거나 도적질을 하거나 내 육체가 행하는 모든 죄들은 다 상관이 없고 그 죄는 용서받았다라고 생각하는 거예요. За харин бид нар яах вэ? Эзэн дээр ирээд гэмшдэг өөрөө бүх зүйлийг ингээл тэг илчлээл гаргаад ингээ гэмшдэг. Гэтэ ингэхдээ яах вэ? Одоо би ингээд өөрийнхөө бүх бодол өөрийнхөө хуучин хүн эзэн тайлъя гэдэг юм шийдвэртэй байдаг. Бидний итгэл дээр 한 10여 년 전에 한국에서
세월호라고 하는 사건을 통해서 학생들 수학여행 가던 학생들이 300 거의 80명이 바다에서 죽었습니다. хайр мэрэгэнтэй Солонгос нэг 그 몇 년도죠, 목사님? 2000? 그게 세월호 사건이 정확하게는 제가 알지를 못하는데 2016년 2016인가 17인가 그래서 모르고 있어요. 하는 아무튼 мэдээ 이간에 Солонгос нэг тийм зүгээр нэг юунаас тий бомбтоос хөдлөөд чэж болох гэжсэн нэг ахлах сургуулийн хүүхдүүдтэй тий онгоц ингээд живсэн шүү дээ тийм ээ. тэрийг сонсчихсан та 지금으로부터 12년 전이네요. 2014년이네요. ойролцоогоор 2014 онд юм байна. 그 세월호라고 하는 배가 구원파의 소유 배입니다. Гэтэл тэр одоо тэр сүүсэн онгоцны одоо хүн гэх юм уу ахлагч нь үгүй тэр сүүс онгоцны одоо эзэмшлэн хаансан гэсэн чинь тэр авралын хөдөлгөөн гэдэг уран урсгалын эзэмшлэн одоо юу гэсэн 자, эзэмшлийн 배가 침몰할 때 네. 아이들은 죽도록 내버려 두고 선장부터 거기 갑판장 거기 선원들만 빨리 도망쳐 나왔어요. 아이들은 배에 가만히 있으라고 그러고. Тэгэнгүүтээ тэнд чинь нэг хүүхдүүдээс чинь 300 эд хүүхд гэсэн тийм. Тэгсэн чинь яг сөрөх болсон чинь нөгөө юу гэсэн блэ? Үлгийн дарга нь болохоор хүүхдүүдийг та битгий хөдлөө яг одоо байгаа газараа хөдлөхгүй байж гэсэн заавар өгсөн. Тэгээд нөгөө ахлагч нь болохоор юу хөлгийн дарга нь өөрөө төрүүлээд гараа авчихсан мэт. 자, 많은 아이들이 죽었는데 그 죽은 거에 대해서 자신들은 그건 죄의식을 가지고 있지 않는 겁니다. Гэхдээ тухайн үед болохоор одоо тэр буруу заавраас болоод маш олон хүмүүс ингэ нас орсон тий. Тэгтэл тэгж нас орсныхан дараа тэдний буруугаас болоод инглээ гэхэд хариуцлага гэдэг зүйл энэ дээр ингэ ярихдаггүй. 자, 잘못된 신앙이 그런 참사를 만들어낸 거예요. Эндээс бид нэр сургамж авах зүйл гэхээр буруу одоо хөдөлгөөн, буруу урсгал тий ийм зүйлсүүд ч гэсэндээ эцсийн дүндээ энэ ямар ч нөгөө нэг одоо юу хэрэгцээгүй гэдгийг мэдсэн ч гэсэндээ хариуцлага хүлээхгүй уучлаарай гэж буцаагаад байранд нь тавихгүй. 자, 돌아가서 영주주의가 가지고 있는 사고, 육체는 악하고 더럽기 때문에 그가 행하는 모든 것은 다 가치가 없다라고 판단을 하고 그런 사고가 어찌 보면 자신들의 잘못된 신앙에도 그게 만들어진 것이 구원파입니다. 조심해야 돼 그래서. Тэгэхээр яаж гэхээр одоо тэр авралын тий авралын хөдөлгөөн гэх юм уу энэ юу болохоор энэ буруу урсгал яаж гэхээр эцсийн дүндээ одоо энэ байгаа дэлхийд байх хугацаанд нь яаж ич чадж чамаагүй аргалжаад өөрийн тал болох гэдэг нь чичрээд. 여러분들이 지난번에도 асуудал үүслээд ирэхэд чинь хариуцлага өгөхгүй. Тэ? Тэгэхээр бид нэр аягүй болгоомжтой хэрэгтэй гэсэн. 여러분들이 조직 신학을 통해서 우리가 회개에 대해서 말씀을 배운 적이 있을 겁니다. За хэдүүлээ тэ одоо тэр нэг юуны систем теологийг үзэж байхдаа гимшил гэдэг зүйлийн дараа та нараас сурсан байх тийм ээ. 자, 회개는 두 가지의 모습이 있다고 얘기를 했어요. 두 가지. гимшил дээр юм хоёр янзын хэсэг байгаа тийм. 하나는 기본 회개. 기본? 기본적인 회개. 근본적인 회개가 있습니다. Нэгдүгээр нь болохоор чинь одоо юу энгийн гэхэнд ч арай хаашаа тийм. Ер нь бол суур тийм. заавал байх ёстой юм суур гэмшил гэж байна. 그건 예수 그리스도를 영접할 때 우리의 죄가 완전히 사함을 받는 거예요. 그게 기본 회개입니다. За тэр нь болохоор суур гэмшил гэж юу гэж юм гэхээр эзэн Есүс биднэрт одоо ившигдэх үед тэр бид нэр түүнийг бүлээж авахтаа тэг гэмшдэг өөрийнхөө юу гэх өөрийнхөө хуучин хүнийг тайлахын тулд тэг гэмшдэг тэр гэмшлэг болохоор суур гэмшил гэж. 두 번째로는 중복 회개가 있습니다. 반복적으로 회개를 해야 되는 것. За дараад нь олонгот чинь хоёр дахь одоо юуны гэмшлийн төлөв болохоор чинь давтамжтай хийх хэрэгтэй. 우리가 구원을 받았어도 우리는 끊임없이 허물도 있고 실수도 하고 죄도 짓습니다. Тэгэхээр хүмүүс үйл яадаг яг үндэ гарах юм бол те өнөөдөр
Уучлаарай гэж юм шиг болоо чи үдээс хойш нь гараад ирэхлээр амнаас нь янз бүрийн үг гарчихсан тий. Өөрөө ч өгдөг ингээд нэг янз бүрийн үйл хийцэн байдаг. 그럴 때마다 우리가 회개하죠. Тэгээ бид нэр тэр болгонд яадаг лээ гимшдэг тий. 그 중보회개는 구원하고는 상관이 없습니다. За гэтэл тэр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг давтамжтай бид нэр ингээд байгаад гэмшигстэй тэр гэмшил нь болохоор чинь авралдаг зүйлтэй ер нь хамаатай биш. 그러나 하나님 앞에 가서 상받는 면이라든지 또 책망받는 면에 있어서는 영향을 끼친다고 볼 수 있습니다. Харин бид нэг удаа одоо тэ итгэхэд аврагдсан бол тэрнээс хойш нь болохоор эзнээс цаашил авахын тулд тий. За тогтоогдсон цагтаа өчлөө гэхэд чинь эзэн биднээс чи юу хийсэн бэ асуух үед ч юм уу тий. Бид нар хэлэх гэх юм уу тайлангах ийм боломжтой болохын төлөө хийдэг гэмшлиг болохоор чинь давтамжтай байнга хийх ёстой гэмшил гэж. 그래서 이런 영주주의라든지 그 영향을 가지고 있는 구원파에게는 어떤 이런 회개라고 하는 개념이 필요하지 않는 거예요. 그래서. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг юм тухайн Иохан номны үед байсан тэр буруу урсгалын антихристүүд ч тэр одоо тий сая одоо энэ үед байгаа тэр тий буруу урсгалынханд ч тэр тэднэр тэр ямар нэгэн байдлаараа энэ гэмшил гэдэг зүйлийг ховор гэдэг гэсэн мэдэхгүй. 자, 요 미혹하는 자들이 바로 적그리스도고 이 사람들의 주장은 예수님이 육체로 오신 것을 부인하는 겁니다. За тэгэхээр тэдний яачин гэнгүүт чинь Иесус Христийг махбодоор ирсэн гэдэг үгүйсгэж байгаа тий. 자, 우리 잠시 쉬었다 하시자고요. За хэлээ түр амарч байгаа доорой. 네, 시간이 많이 가버렸네. 절 말씀 우리가 한번 좀 보겠습니다. 여기 요한 2서 8절. За хэдүүл одоо 2 дугаар Иохан 8 дугаар эшлэг үзэж байна. 자, 너희는 스스로 삼가 우리가 일한 것을 잃지 말고 오직 온전한 상을 받으라. 이렇게 말씀했어요. За энэ дээр өгсөлөөр та нар бидний гүйцэтгэснийг алдалгүй харин дүүрэн шагналыг хүлээн авахын тулд өөрсдийгөө хянаарай гэсэн байна. 자, 우리가 일한 것을 잃지 말라고 사도 요한이 얘기했습니다. За тэгэнгүүт яасан чинь элч яахан гэсээр бидний гүйцэтгэснийг та нар битгий алдаарай гэсэн тий. 자, 우리가 일한 것은 사도 요한이 저들에게 바른 복음, 예수 그리스도에 관한 바른 복음을 증거한 것을 말씀하고 있는 거예요. За тэгэхээр энэ дээр болохоор бидний гүйцэтгэснийг гэдэг нь юу хэлж байгаа гэхээр эзэн Есүс Христийн тийм ээ одоо нөгөө нэг хийсэн тэр одоо үйлсийг тунхагласан тэр тунхаглалыг хэлж байгаа гэсэн. 언제가 우리가 하나님 앞에서 인정받는 이 온전한 상은 사도들을 통해서 주신 바른 복음의 진리 안에서 상을 받는다는 걸 알 수 있습니다. Тэр бид нар одоо тэр юун дээр тухайн үеийн тэ итгэгч нарт авсан тэр одоо авсан зүйл нь юу вэ гэхэл чинь үеийн итгэгч нараар дамжуулаад үнэний тэр шагналыг авсан гэсэн. Үнэнийг хүлээж авсан гэдэг нь эзэн Есүсээс ирэх тэр шагналын болцлыг хангасан гэсэн үг гэж. 그래서 바른 복음의 진리에서 벗어져 나오면 그건 상을 받을 수가 없어요. Тэгэхээр яг л хэрвээ тэр одоо ирсэн зөв мэдээлэл тэр үнэн тэр зүйлсээс бид нэр хазаагаад эхлэх юм бол хожим мэрэгдэх шагналч гэсэндээ байхгүй болно гэсэн үг. 요한복음 10장에 그 예수님이 그렇게 말씀하죠. 내가 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양은 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 것은 절도의 강도라고 얘기합니다. За тэгэхээр эзэн Иесус бас 10 дугаар бүлэг дээр хэлсэн байдаг. Тэ Иохан 10 дугаар бүлэг дээр жинхэнэ эзэн нь хаалгаар ордог хашааны харин юунуудтай хулгайчул яадаг гэсэн бэ? Хаалгаар ордоггүй гэсэн. 여기 문이 예수 그리스도를 통해서만 우리가 하나님 앞에 갈 수 있다고 하는 것을 분명히 말씀합니다. өөрөөр хэлэх юм бол тэр хаалга гэдэг тэнийг хэлж байгаа. Иесус Христийг хэлж байгаа гэсэн. 온전한 상도 마찬가지예요. 사도들을 통해서 배운 복음에 대한 바른 진리 안에서 그 공로가
그 수고가 인정받는 거예요. За тэгэхээр одоо нөгөө нэг тэр одоо шагналч гэсэндээ тэгж байна. Тэгвэл тэр шагналч гэсэн яах вэ гэхээр яг тэр зөв хаалгаар л танд өгөгдөнө. Тэрнээс биш тий өөр ямар нэгэн зүйлээр өгөгдөнө гэсэн юм байхгүй. 그래서 우리는 이러한 온전한 상을 빼앗기지 않도록 우리가 조심해야 됩니다. 그래서 스스로 삼가라고 한 거예요. 스스로 삼가라. Тэр хүн тэр одоо төгс бэлгийг төгс үннийг дагахгүй хазаа гэх юм бол яах вэ? Тэр өөрийгөө ингээд хорлохтой ижлэх гэж. 스스로 삼가라고 하는 것은 자기 자신을 내가 바른 복음의 진리 안에 있는가 항상 자기 자신을 갖다 살펴보라는 뜻이에요. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө хянаарай гэж хэлсэн тий. Би ямар нэгэн байдлаараа одоо тэг зөв зогсож гинөө гэдэг дээр хянах хэрэгтэй. 여러분들이 항상 우리한테 배운 바른 복음의 진리 안에 자신들이 살아가고 있는지 자신들이 흔들리고 있지 않는지를 항상 살펴봐야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр үргэлж тэг өөрийгөө за би зөв зогсож гинөө тий өөрийгөө хянах хэрэгтэй. 또 삼가라고 하는 말은 조심하라는 의미예요. Бас нөгөө нэг одоо энэ дээр гарч байгаа хян гэж байгаа энэ үг чинь юу гэсэн утга вэ? Нөгөө 조심하라고 하는 것은 болгоомжил гэсэн утга. 우리가 조심한다고 하는 것은 뭐냐면 때로는 바른 진리에서 앞서가거나 때로는 뒤로 물러가는 사람들이 있어요. 그런 모습들에 있어서 주의하라는 것을 얘기하는 겁니다. Тэг болгоомжил гэдэг нь юу гэсэн үг лээ? Бид нарыг те тэр зөв зүйлээс тэг зөвийн замаас буцаагаад хажууд чинь татах гэж байгаа тийм хүмүүс олон байгаа гэсэн. 그래야만이 우리가 언젠가 하나님 앞에 우리의 수고가 다 인정받을 수가 있는 거예요. Тэг бид нэр те тэр хэмжээний одоо зүтгэлийг өөртөөсөө гаргаж байж те эзнийхээ өмнө одоо те зөвлөөн зөвшөөрөх боломжийг бас олно болгоолно. 또 여기 9절 말씀에는 사도 요한이 어떤 사람이 하나님을 모시고 어떤 사람이 하나님을 모시지 못하는지에 대해서 말씀하고 있습니다. 9절에. За 9-р ишлэлийг харах юм бол тэн дээр юу гэхэлэр чинь тэгвэл хэн эзэн дотор байж те хэн бурхныг хүлээж авч хэн бурхныг хүлээж авч чадахгүй гэдэг талаар хаагуулга гарч байгаа. 어떤 사람이 하나님을 모시지 못하느냐? За тэгвэл ямар хүнд бол бурхныг хүлээж авч чадахгүй гэсэн бэ? Бурхантай байхгүй гэсэн. 여기 지나쳐 그리스도의 교훈 안에 거하지 아니하는 자라고 그랬습니다. Тэн дээр үсгэлээр Христийн сургаал дотор байдаггүй нэгэн те бурхныг хүлээж авч чадахгүй гэсэн. 자, 지나쳐라는 말이 어떤 뜻일까요? 지나쳐라는 말. За гэхдээ тэгж хэлэхээс өмнө бид нарыг одоо 9-р ишлэлийг харах юм бол эхэнд нь хитэрч гэдэг үг орж иж байна те. хитэрч. Энэ ямар утгатай болов? 자, 지나쳐라는 말은 원어의 뜻은 앞서간다라는 뜻입니다. 앞서간다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө хэлбэж гэсэн үг жишээлбэл одоо хэлбэж илүү гарч гэсэн үг. 다시 말하면 하나님께서 가르쳐 주신 바른 복음의 진리를 자기의 생각이나 잘못된 사상을 가미시켜서 그것을 넘어서 판단하는 행위를 가리키는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо эзний үнэн ингээд ярьж штэ заагдаж байгаа. Тэгэнгүүт тэрэн дээр нэмээд одоо нөгөө баяжуулаад гэх юм уу өөрөө нэмээд тэг өөрийнхөө бодлыг нэмээд өөрийнхөө төсөөллийг нэмээд бүр ингээд одоо нөгөө бүр цаашаа хэтрүүлээд явах юм гэлж байгаа. 또 지나쳐라는 말은 한계를 넘다라는 의미를 갖고 있습니다. За тэр нь хитэрч хийдэг үг чинь болохоор тусгай одоо давахгүй байх ёстой тэр юу гэх юм хязгаарыг давах гэсэн үг хэлж байгаа. 하나님이 정해주신 복음의 한계가 있어요. 복음의 진리가 딱 여기 커트라인이 되어 있는데 이걸 넘어서는 거예요. Бурхны тогтоож өгсөн ийм одоо тийм ийм хязгаар гэж байгаа. Ямар ч тийм гэхдээ тэгэхээр бид нэр тэр хязгаарыг ингээд давж болохгүй. 오늘 이단들이 바로 그런 짓을 많이 합니다. 한계를 넘어서는 거예요. Тэг харин одоо нэг тэр буруу услуулуудыг харах хэрэгтэй тэгэхээр тийм одоо нэг илүү хитэрсэн гэх юм илүү одоо хийдүүлсэн илүү нэг халсан тийм зүйлүүдийг их хийдэг. 자, 여러분들 한국의 이단들이 몽골에 더 많이 와 있습니다.
Тэгээ Солонгос ч гэсэндээ харах юм бол маш олон нөгөө буруу урсгалынхан байгаа тийм. 통일교 같은데 통일교는 문선명이라고 하는 사람, 한학자라는 사람을 하나님 어머니, 하나님 아버지라고 그래요. 웃기는 얘기잖아요. 한계를 넘었습니다. Тэгээ жишээлх юм бол нэг одоо тэр нэгдмэл бүх үндэстний нэгдсэн гэж нэг чуулган байгаа хэрэг. Тэр болохоор бид нар болохоор бурхан аав гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь тэд нар болохоор идлэр бурхан аав гэж байгаа бол бурхан ээж ч гэсэн байгаа гэж ярьдаг. 구원파도 마찬가지죠. 예수님을 믿음으로만 구원받는다고 그랬는데 인간의 여러 가지 행위가 구원을 받는 도구로 사용되고 한번 회개하면 다시는 죄를 짓지 않는다라는 잘못된 진리를 가르치는 거 한계를 넘어선 거예요. Одоо тэр авралын хөдөлгөөн гэж яригдчих чад тэр ч гэсэн бас тэгдэг гин. Нөгөө нэг удаа аврагдах нэг л одоо өдөр байгаа тий. Танд өгөгдсөн авралын авт нэг өдөр байгаа. Тэрнээс хойш бол бүх юм нохоо гэрлэр. Тэгээ тийм болохоор та зүгээр өстэй хүснээр амьдр тий. Яасан ч угаасаа итгэгч нарийн хадгалагдана гэж ярьдаг. 여호와의 증인도 마찬가지입니다. 그래서 여호와의 증인은 영원한 천국을 인정하지 않고 이 세상에 지상 낙원이 온다고 가르칩니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Яховагийн гэрчлэлийнхэн ч гэсэн тэгж ярьдаг нөгөө мөнхөд ингээд байх эзний улс гэж бид нар бол одоо ярьдаг. Харин Яховагийн гэрчлэл болохоор чинь энэ газрын дээрх газрын доорх гэдэг дээрх одоо ертөнцийн доорх ертөнцийн ингэж хуваагдаж ярьдаг. 14만 4천 명만 구원받는다고 그래요. Тэгээ тэр одоо нийт хүмүүс дундаас болохоор чинь 144 мянган хүн л аврагдана гэж ингэж ярьдаг. 지구가 생긴 이래로 지금도 그리스도인들이 한 20억 명이 넘는데 그 많은 사람들 가운데 천당 갈 수 있는 사람이 14만 4천 명이다? 한계를 넘어선 거죠. Тэгээ яг ондоо ингээд дэлхийгээр харах юм бол ойролцоогоор энэ дэлхий дээр Христэд итгэгч хүмүүс гэхлээр ойролцоогоор 2 тэрбум орчим байгаа гэж. Гэтэл 2 тэрбум орчим байгаа хүмүүс дундаас тэр хүмүүсүүд рүү Яховагийн гэрчид юу гэж хашгирсан гэхээр та нар дундаас 144 мянган л аврагдана гэдэг ингээд хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр 또 ингээд 하나님의 어머니라고 하는 장길자, 예? 장길자라는 하나님의 교회 그 여자도 자기가 하나님이라고 그래요. 이 정신이 나간 여자예요. Одоо жишээлбэл Бурхны чуулган гэж хэлсэн. Тэрэн дээр гэсэндээ тийм Жан Гилжа гэдэг эмэгтэй байдаг гинэ. Тэр эмэгтэй болохоор өөрийгөө би бол Бурхан гэж ярьдаг. Тэгээ энэ гэсэндээ бас ингэж одоо юугүй хэтрүүлэхтэй. 또 이만희도 자기가 하나님이라고 그래요. 이만희 신천지 이만희. Шин тэнгэр газрын одоо тэр үүсгэн батланд Иман хий гэж хүн байна. Тэр хүн гэсэндээ өөрийгөө би бас Бурхан штэ гэж хэлдэг. 한계를 넘어선 거죠. 그게 지나친 거예요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр энэ мэд зүйлүүдийг нь хитэрч гэж ярьж байгаа гэсэн. Хитэрсэн мэд. Тэр одоо тэг хязгаарыг давсан гэж яриад байгаа. 요한계시록 제일 마지막 절에도 보면 하나님의 말씀에 더하거나 빼지 말라고 분명히 경고합니다. Илчлэл номыг харах юм бол үгсэн мөлий. Илчлэл номын сүүлийн хэсэг дээр нь тэгсэнтэй Бурхны үгэн дээр нэмж хасах аливаа зүйлийг хэтрүүлж оруулахгүй шүү гэдгийг тодорхой ингэж сануулсан байна. 자, 19절 말씀 한번 보세요. 요한계시록 22장 19절. 자, 18절 19절 한번 읽어보세요. 18절 19절. 요한계시록 22장. 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 За илчлэлт номны 22 дугаар бүлгийн 18절로 19절. 18 19 дугаар ишлэгийг харъя. 이게까지 목사님? 네. 자, 18 19 дээр илчлэлт 22-ын 18 19 дээр ингэж байна. Энэ хүн номын иш зүйллэгийн үгийг сонсогч бүрд би гэрчилж байна. Хэн нэгэн эдгээрийн дээр нэмэх аваас Бурхан энэхүү номд бичигдсэн гамшгуудыг түүн дээр нэмэх болно. Хэн нэгэн энэхүү иш зүйллэгийн номын үгсээс хасах аваас Бурхан энэхүү ном бичигдсэн амийн модноос болон ариун хотоос хувийг нь хасах болно. 중요한 경고지. 하나님이 정하신 바른 진리의 말씀에 더하거나 빼면 그
그것이 지나친 겁니다. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны одоо тэ тогтоосон үгнүүд байгаа. Тэр үг тэ эзний үгнүүдийг үгнүүдээс бид нэр тэрнээр ингээд нэмэх юм хасах юм бол тэ дараад нь өөрөө альва зүйлээсээ нэмүүлэх юм асуулах болно гэж. 이런 사람은 하나님을 모실 수가 없어요. Тэр бас юу гэсэн бэ? Тийм хүмүүс Бурхныг бас харах боломжгүй гэсэн тэ. 어떤 사람이 하나님을 모시느냐? 어떤 사람이 Тэгвэл ямар 하나님을 хүн 모신다고 Бурхантай 그랬죠? байх вэ? 거기 9절 말씀에 교훈 안에 거하는 그 사람은 아버지와 아들을 모시느니라 그랬지요. Харин юу гэсэн бэ? Сургаал дотор байгч хүнд эцэгч бас хүүрч гэсэн байна гэж хэлсэн уншноо гэж хэлсэн. 자, 교훈 안에 거한다고 하는 것은 하나님 우리에게 말씀하시는 것, 그 계명을 따라 살아가는 사람, 이런 사람이 하나님을 모신다라고 얘기합니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол сургаал дотор байгч гэдэг нь л тий эзний үг, эзний амлалт тэр тушаал дотор орших гэж хичээх чинь хэлж байгаа гэсэн үг тийм. 자, 요한일서 2장 3절로 6절 한번 읽어보세요. За Yohan Ilso 2장 예, 2장 3절로 6절. за 1-р Иохан 2-ын 3-аас 3-р 6-절. За 네, 네. Иохан 1-р Иохан 2-ын 3-аас 6-аг харъя. Энд дээр үгээр бид түүний тушаалуудыг сахивал үгээр бид түүнийг таньснаа мэднэ. Түүнийг би мэднэ гэж хэлчихэд түүний тушаалуудыг сахидаггүй хүн бол удалж бөгөөд түүнд үнэн алгаа. Харин түүний үгийг сахидаг хинний ч дотор Бурхны хайр үнэхээр төгс болгогджээ. Үгээрээ бид түүний дотор байгаагаа мэднэ. Өөрийгөө түүний дотор байдаг гэж шилдэг хүн нь түүний явсанчлан тийхүү явах учиртай. Амен. 여기 있는 말씀이 바로 이 말씀입니다. 여기 있는 것처럼 교훈 안에 거하는 사람, 하나님의 말씀 안에 또 그의 계명 안에서 살아가는 사람이 교훈 안에 살아가는 사람이라고 할 수 있어요. За өөрөөр хэлэх юм бол сургаал дотор байна гэж ямар хүнийг хэлж байгаа вэ? Эзний үг болон тий эзний заавар дотор байх гэж хичээж байгаа хүнийг хэлж байгаа маа гэсэн. Мусаны часны 여기 문 잠깐 계속 누구 두드려가지고 잠깐 제가 가서 물어보고 올게요. 네네네. 자 아까 전에 둘 하나도 보셔도 되는 없죠? 한 시간인데. 자, 이거 참 중요한 말씀인데. 네, 네, 다시 오셨어요? 네, 네네네. 그래서 여기 우리가 그리스도의 교훈 안에 거하는 사람이 하나님 아버지를 모신다. 어찌 보면 우리가 하나님의 은혜 안에 살아가고 또 하나님의 약속에 축복을 받는다라고 말씀하고 있는 거예요. За бид нэр те эзний сургамж дотор, эзний сургаал дотор байх юм бол яг гэсэн Бурхны амлалт дотор ч гэсэн бас байна гэсэн тийм ээ. 그래서 예수 믿는 사람들이 하나님의 계명을 무시하는 사람들이 아주 많습니다. Бид нэр харах юм бол Христийг одоо Христэд итгэдэг гэж ярьдаг хэрнээ Бурхны сургаалуудыг ингээ үл тоож байгаа хүмүүс их байдаг. 또 하나님의 계명 자체를 아예 모르는 사람들도 있어요. Тэгээ бас харах юм бол Бурхны тэр одоо тэ тушаалуудыг мэдэхгүй хүмүүс ч гэсэн их байдаг. 물론 계명의 완성이라고 하는 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 말씀이 계명의 가장 중요한 근간입니다. 근본이에요. За бидний одоо уншдагчлан тийм ээ Бурхны юг өөрийнх хөршөө
чи ингээ өөрийнхөө адил хайрл гэдэг ийм тушаал бол тий бас их ингээд чухал тушаал байгаа. 하나님을 어떻게 사랑해야 되느냐? 성경에 보면 우리가 10계명의 말씀에도 보면 1계명에서 4계명이 하나님께 속한 계명이죠. За бид нэр 10 хуулийг харах юм бол те тэрэн дээр 1-ээс 4-р хуулийг харах юм бол хэрэл би ба бурхан би миний зүгээс бурхантай би хэрхэн харьцах вэ гэдэг талаар байдаг тийм. 5에서 10계명이 사람에 대한 계명이죠. За тэгээд цааш нь 5-аас 10 хүртэлх төр тушаалуудыг харах юм бол би тэгвэл хөрштэйгөө буюу би надаас өөр хүмүүстэй хэрхэн харьцах вэ гэдэг ийм тушаал байгаа. 성경에는 이것만 얘기하는 것이 아니라 이것을 포함해서 613가지나 되는 계명이 있습니다. Тэгээд зөвхөн тэр 10 байгаа биш. Эннээс гадна дахиад эднэртэй нийлүүлээд яаж ялж чинь 613 тий орчим тийм хууль байна. 그 계명의 핵심은 하나님 앞에서 하나님이 기뻐하는 일이 무엇인가, 하나님이 싫어하는 것이 무엇인가를 거기에서 말씀하고 있어요. Өөрөөр хэлбэл тэр ингээ хуулиуд ингээ яагаад бичээд байгаа юм. Тэгэхээр эцсийн дүндээ бурхан буюу намайг бүтээгч маань юунд дуртай юм? Юуг надаас хүсэж байгаа юм? Би алийг хийж болох юм? Алийг хийж болохгүй юм гэдгийг зааж өгсөн гэсэн. 때로는 우리의 삶의 방향이나 목표에 대해서도 계명 속에 들어 있습니다. Биднэрт яадаг гэхээр бидний одоо амьдралын одоо чиглэлийг зааж өгнө, зорилгыг бас биднэрт сануулна тий ийм зүйлүүд бас байна. 하나 만든다고 하면 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 할 때 우리의 삶의 방향이 어때야 될 것인지, 무엇을 해야 될 것인지 분명히 거기에서 말씀하고 있죠. За жишээлх юм бол бид нэр те одоо жишээлх юм бол чи өөрийнхөө хайрладаг шиг хажууд тагаа хүнээ хайрлаач ээ. Буюу те хөрш өд чи хажуу айлах биш шүү дээ те. Надаас өөр бусад бүх хүнийг хэлж байгаа. Тэгэл тэр хүнээ хайрлаач ээ гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Миний байр суурь, миний одоо те чих хандлага ямар байх хэвээр зааж байгаа юм бэ? 그래서 우리가 이런 교훈 안에 거하는 것이 참으로 중요한 모습이에요. Тэгээ бид нэр тэгээ ийм одоо ямар нэгэн тийм сургамж дотор сургамжийг биднэрт өгч яана гэвэл би тэр сургамжийг үл тоохгүй байх нь маш чухал. 자, 10절 말씀에 사도 요한은 자, 이 말씀이 얼마나 중요한가를 이렇게 표현합니다. 누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너에게 나아가거든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라고 얘기합니다. За 2-р Иохан 10-р эшлэгийг харах юм бол энэ дэр үсгэлээрээ хэн нэгэн та нар дээр очихдоо энэ сургаалыг авчрахгүй бол түүнийг гэртээ бүү оруул бүү мэдлээ гэсэн. 자, 이 미혹하는 자들에 대해서 어떤 경고의 메시지를 던진 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө одоо мэхлэгч хүмүүсийг болгоомжлох талаар бас заавар өгч чинь тий. 그런데 여기 누구든지라는 말은 어떤 의미가 있을까요? 누구든지? Яг бол энэ дэр хэн нэгэн гэсэн дээр хэдлээ анхаарлаа хандуул. Хэн нэгэн гэж зүйл хэнийг хэлж. 진리를 무너뜨리는 잘못된 교훈을 가지는 사람이 누구든지라고 할 때는 자기의 가족 가운데 아내 중에, 남편 중에, 형제 중에, 자녀 중에도 있다는 것을 분명히 말씀합니다. Аха. Энэ дэр орч хэн нэгэн гэх нь одоо юу гэх юм. Гинтхнийг танихгүй хүн хүрчээд надад хэлж чаа гэсэн утга ерөөсөө биш. Энэ болохоор чинь хинч бэ гэсэн утга буюу өөрөөр хэлэх юм бол таныг тэр мэхлэгчийн дүрээр те тань руу хурч ирээд тэг эргэлзээ төрүүлэх гэж байгаа хүн чинь таны одоо те дотны гэр бүлч байж болно, ах эгч дүүсч байж болно те гэсэн утгаар хэлж байгаа гэсэн. 그러면 혹시라도 여러분들의 자녀 중에 때로는 여러분들의 형제 중에 이 잘못된 교훈을 가지고 있는 사람은 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라고 그랬으니까 집에 들어오지 못하라고 막고 인사도 하지 말아야 될까요? Тэгээ тэгвэл одоо энэ дээр жишээлх юм бол хэдүүлээ нөгөө хэн ч гэдэг үгийг чинь таны ойрын хүнгээ бодоод үзэлтэй. Гэсэн чинь таны ойрын хүн юу гэдэг те эргэлзээг ингээд танд өгөх гэдэг ч юм уу те одоо буруу урсгалын те шууд утгаар мэхлэгчийн байр суурьтай байх юм бол та дүүл тэр хүнтэй ингээд дуурахчгүй харахчгүй одоо мэдлэгчгүй байна гэсэн утга. 여기 문맥이나 문장 속에서 말하는 여기 집에 들인다, 인사한다라고 하는 단어의 의미는 기쁨으로 교제하고 함께 동질성을 가진다라는 의미입니다. Тэгээ энэ дэр болохоор ингэсэн шүү дээ тий.
гэртээ бүү оруул, бүү мэндэл гэсэн тий. Өөрөөр хэлбэл гэртээ оруулах болон мэдлэх гэсэн утгууд нь юу гэлж хэлэх чинь бүр дундаа ороод ч юм уу тий. Ингэхгүй бай гэсэн үг. 그래서 때로는 어떤 뭐라 그럴까요? 때로는 자녀들 중에 또 형제들 중에 잘못된 이단 사상을 가진 사람이 집에 방문할 수도 있습니다. Тэгээ магадгүй танай тэр юу гэдгийг одоо манай Монгол улс жижиг гэж штэ тий. Ах ертөөсөө чинь ч юм уу хэн нэг чинь хүүхдүүд нь нөгөө нөхдүүдийн цуглаанд явдаг тийм хүмүүс байж болно штэ тий. Тэгсэн чинь тэгээ тэрийг та мэдээд ч юм уу тий. Тэгвэл яах вэ? 자, 그를 집에 들이지 말고 인사하지 말라고 할 때, 자, 여기 있는 말씀처럼 정말 집에 들이지 말고 인사하지 말아야 될까? Тэгсэн тэгэхээр яг одоо энэ Библиэр л чинь чи түүнд бүү мэндэл түүний гэртеж битгий оруулах гэж байна шүү дээ. Тэгээ таныг зориод ирсэн байна гэж бодлоо л доо. Хаалга чинь гадаа машинтай ирсэн зогс чинь ахаа ихчээ гэсэн чинь Библи дээр битгий оруулах гэсэн чинь битгий мэндэл гэсэн гэдэг хөө. 여기 말씀의 문맥처럼 아까도 얘기하는 것처럼 그들과 동질성을 가지고 교제하거나 같이 기쁨을 나누면서 그들의 잘못된 진리를 받아들이지 않는다는 뜻입니다. Харин энэ юу судахтай гэхэлэр чинь тэднэрт бүр хэт дундаа ороод те хамтдаа баярлан хөрөлдөөд үүе тэгтийн танаа цуглаа тийм фүү фаа гэдэг ингээд дундаа ярилцаад ч юм уу те ингэж болохгүй гэдэг утгыг хэлж байгаа. 그래서 뭐 집에 들을 Танаа 수는 хямдын манайх 있겠지. хямдын ингээд те. 집에 들을 수는 있겠지만 그러나 중요한 것은 또 성경에도 보면 분명히 잘못된 진리 가운데 있는 사람을 옳은 길로 인도하는 사람 하늘의 별과 같이 빛날 것이라고도 말씀합니다. За тэгээ Библиэр бас юу гэж хэлэхээр буруу замаар орсон нэгнийгээ те зөв зам руу ингээ хөтлөгч нь ерөөлтөө те гэсэн ийм агуулгач гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо ёс заншлаад байгаад ч тэр яасан гэрлүүгөө оруулахгүй одоо шууд хөөж тугаад ингэх биш те. Гэртээ орууллаа ч гэсэндээ бид нар яах вэ? Маш хянамгай те. 그러나 그 잘못된 진리를 가지고 있는 사람과 지속적인 교제를 나누면서 살아가는 모습은 그건 잘못된 모습이에요. 자, 여보세요? 네. 잘 들리죠? 그러니까 네네네. 방금 좀 끊겨졌는데 중간에. 네, 잘못된 진리를 가지고 때로는 자녀라고 형제라고 할지라도 그 잘못된 진리를 주장하는 사람들의 주장을 따르거나 그들과 같이 한번 대화하자고 하면서 주제를 나누는 것은 잘못됐다고 하는 것을 명심해야 됩니다. 아무리 형제라도 자녀라도 가장 가까운 사람이라도 잘못된 진리를 가지고 있는 사람의 주장을 받아들이거나 같이 동질성을 가지고 살아가는 것은 이 말씀을 어기는 겁니다. Тэгээ бид нэр тий одоо юу гэдгийг юуг дундаараад нэг би өөрийгөө бодгоо зогсож байна гэж бодож байгаа хүмүүс унтсан байхыг хяна гэдэг шиг тийм ээ. Маш тийм болгоомжтой байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тий. Хичнээн магадгүй юу гэдэг сэтгэлээ өвдөөд хамгийн дотны хүн чинь магадгүй юу гэдэг тий стэч ихэн хань жилүүр хүүхэд байхыг ч үгүйсэхгүй тий. Нэг мэдсэн чинь би стэч чихэн замыг оллоо гэдээ ороод ирдэг хүмүүс. Тэгэхээр бид нар маш болгоомжтой байх хэрэгтэй гэсэн. 오늘은 좀 여기까지 해야 되겠습니다. За хэдүүл өнөөдөр энэ үргээд дуусгая. 자, Та биднийг эзэн та биднийг хамгаалан сахиж өөрийн үг дотроо, өөрийн хайр дотроо үргэлж хамгаалж урамшуулан үнэхээр зөвхт байдал дотор чиглүүлэн зааж бүх зүйлийг хийж өгдөгт үнэхээр талархай бархааваа. Эзэн минь бид улам илүү амьдралдаа үннийг аваа гэрчлэн үнэхээр үйлс болгон өөрчлөгдсөн амьдралаар амьдрахад минь та өрөөж өгөөрэй бархааваа. Эзэн минь бас камбагшаа минь бас явах бүхий л замуудыг нь та хамгаалан сахиж та өдөртөж өгөөрэй. Энэ бүх зүйлд талархаад өнөөдрийн хамтдаа сурсан бүхий л хүн бүрийн дээр таны нэг үсэл, таны амар амгалан дүүрэн байх болтугай гэд эзэн Есүсийн нэрээр даатхан гуйн залбирч байна. Амен. 아멘. 그러면 강의는 끝내겠습니다.